Asabakaraher Jambo asante magnano mbola tsara antsika jiaby andra rivariva ty akory aly aby agnatiny mamaragna ny herignandra ataontsika hoe herignandro voalohany ny volagna novembre. Bonsoir tout le monde. Araka ny koragna ny fanaovako taminareo ny moaly hoe ikoragna misimisy momba ny police nationale malagasy atsika. Tsy hoe tsy fitiavagna police nationale. Tsara hoe atsika fa regny police regny dia agnisany ho za misy lafiny tsara aroe ro regny. Ohatra leko amin'ny hatsaragna na amin'ny haratsiagny andafy na États-Unis mboano na Europe mboano na Australie même Asie, regny police regny tsy natao biby fampitahorana. Regny police regny tsy fahavalonao fa amindro pays nitognonoko anao reo regny police regny ny tegna hoe namagna mariny anao. Fa ny mahagaga malany fagnahy regny police regny na gendarme io na maramila karaha adignandreo fa ro nagnano jeu l'honneur nanindry tegna ho police pirenena na hoe police nationale. Anao gaga variagna anao tafagnontany-tegna antananan'olo anao mizaha police hainao fa hoe miaro vahoaka, miaigny ndraiky vahoaka, mipetraka ndraiky vahoaka, tsy natao biby fampitahorana. Fa amitsika pays africain sasasasany mampalahelo regny police regny natao biby fampitahorana ary magnano biby mampatahotra. Magname ohatra vitsivitsy za ary za agnisany donc nikoragna teto hoe maromaro tany hitako tany nandehanako volagniko hoe karakory hatsaran'ny police zegny, karakory haratsiany police zegny. Maromaro tany hitako volagniko za tsy endriky nahita mety magnontany olo hafa koa nareo hoe police nationale niasa en dehors de la ville. Za tsy endriky nahita police nationale tsy natao hiasa en dehors de la ville. Araiky tsy endriky zegny lafitsarany. Ny police nationale tsy natao hoe biby fampitahorana na biby ampavozo. Ny police nationale raha ny tegna izy dia en ville araiky, c'est-à-dire agnatin'ny rayon ville igny fa tsy en dehors de la ville. Zegny anie aviany misy natao hoe police, misy natao hoe gendarme ary misy natao hoe maramila na tafika ohatsika.
koa raha fa en dehors de la ville, zany hoe fa niboaka en ville, io fa ny an gendarme kabaro. Fa amitsika hainy mampalahelo, ndray tsy ataoko hoe mampalahelo, bonsoir atsika jiaby, nareo lareo, mahagaga fa ny polisy koa nandeha nagnano PR niambigny lalagna hors de la ville. Non, zegny tsy asan'ny polisy miambigny lalagna hors de la ville, ny gendarme zegny. Polisy izy hoe polisy zegny national zegny en ville, managna droit izy misava papier-nao en ville, managna droit izy misava taratasin'ny tomobilinao en ville, managna droit izy na port na amin'ny aéroport. Afa koa agnarandreo amizegny, igny le kahitsika hoe PAF, police frontière. Fa nohony amitsika Madagasikara, atsika koa mizaha pays Afrique, Madagasikara pays farany be lalàgna, nefa ny pays farany tsy magnaja lalàgna. Natetiky novolaniko teto, ry zala mpagnano lalàgna ndraiky mpifidy lalàgna ao io amin'ny assemblée ao, ireo io voalohany tsy magnaja lalàgna no mandehandeha lalàgna, magnaraka zegny agnabon'abon'zegny ry zala amy gouvernement. Donc normal ny polisy sasany amizay tsy agnara-dalàgna. Mais oui, anareo to mandika lalàgna, akory mahatonga polisy tsy andika lalàgna? Nagnamia ohatra za teto tamy 2019 volaniko, za navy nitondra bajaji io Tambaribe teo, za andi compte hoe firy exactement olo magnano PR route Jamanjary jusqu'à Ndilagna jusqu'à Noavy Faseny, route Faseny anao mandalo Mbatsavavy mandalo Akotsotsory jiaby jusqu'à Noavy Faseny, mivadiky anao Bimangondro Bimoko jiaby avy Andilagna, la tsary nahita anta misy PR karaha zay. Za ny compte tamizegny za ny compte baka amy rond-point Château d'eau amarita olagna eo amy cimetière eo jusqu'à za navy Andilagna imbalo, za ny compte imbalo 8 fois polisy gendarme nazonao konteko, fa polisy magnano PR rango amy ville, anao miala Château d'eau Ambaribe volaniko, jusqu'à za navy Andilagna imbalo 8 fois polisy magnano PR. Antsefatsefako andreo valo io gendarme. Magnontany tegna za mitondra bajaji, za nagnano casquette naka, za nagnano lunette contre soleil, tsy vitany imbalo igny, isaka antany misy ro nao savendreo taratasy. Ataoko hoe magnaja olo ro nefa ro tsy magnaja olo. Normalement mialatsigny aminareo polisy ny Ambaribe surtout, za tsy henky nagnano amy magnaraka zavy za mbo hagnano lalagna Ankifigno, Ambanja, Ambilobe, Gnivorano, Diego zahako karakory. Misy amindreo io
ro magnatogno anao chauffeur tsisy mba respect hoe magnajo anao ray aman-dreny fa ro avy magnato anao akoratsika zala akoratsika zegny andeha matsika zay zala le tanimboako mamekimeky amy tanieny kokoa izy amy tany anao papier bajaj na papier tomobily tsy agny mameky izy akory matsika zala mira anao igny zanany sa anao igny zamany sa anao igny babany zay tsy fagnajagna atsika nagnano armée zegny atsika nagnano polisy na zandary na maramila anao koa fa magnatogny olo mon respect io anao va mandatsika vola raha zegny misy Madagasikara ino amizay raha mandalo io misy atodo io za fansakanandro anao magname ro papier tadiavindro aminao tsy io ro miza papier nao igny non ro mandeha faragny araiky lahy namagna na roe na telo afaragny agny ro miza papier igny tsy azondreo ono fa bajaj ndraiky tomobile ane double rétroviseur za miza izy baka amy rétroviseur anaka droite izy mandeha faragny aroela mipetraka misy borne zay amy satodo io ko azona rony misy aroela mipetraka araiky lahy nanaka nandesiny tagny tsy papier igny zany izy mikoragna amy namany izy bako mipody bako lagnindagninay ampodiny aminao ndraiky lagnindagninay madetsika zegny taleo izy aminy tellement za faneloko amindreo navandesako koa volaniko taminazy zay nde mbonara io ya merci io izy nefa io zay nandeha avy matalimy rantigny ajabaly misy koa io tsy lalana ore telo même rythme même question même ratoro anao miala io matalimy rantigny ajabala io anao aroso androkaroka juste antorona androkaroka amy rititisy io amin'ino alohaloha io misy karaha manintsinintsy zay io karaha navinisy station d'essence taloha io koa ro akory mas mbomboarery koa nyzoko lao ro za zala volaniko voiasa voy fo za io voiasa tellement ro mitsakarakara aminaka avandesako koa niala io za digoely couragement mbatoloaka io boka tany malemindro io donc zegny io fora ataondro jusqu'à no avy andila pareil la même chose anao mandeha côté Antignana ato anao miala Château-d'Eau anao manonga sarimasigny ary lalagna faseny volanko anao avy agnapo sarimasy io fa polisy aroe telo edy io anao miala io anao losy anao avy encouragement andrano be plaque B zandaro io anao miala io anao mandeha igny anao miala couragement Ambatosavavy polisy io anao losy tsy tapitapy ty diranao faseny zandaro koa io non mais attends azala sécurité routière nino loatra question petrako zegny sécurité routière nino loatra lalagna même pas 20 en ville andilagna koa ny 21 km anao baka en ville la pointe andeha andilagna imbany volanko aminao
anao ndraikindraiky zany agnontany azala misy fahavalo matsaka ren'olo aby reto sa misy andafy aty boka rô koa nisy raha tadiavinao zay, rô koa nisy raha tadiavindrô, na olo magnano trafic de drogue na olo magnano trafic zay. Izy koa matriculation police na gendarme 75 hitanao quelque part avolagny fa misy raha tadiavindrô rô igny. Anao amizay mandalo amy péage zavanao misy douanier, gendarme, police douanier, police frontière ohatsy, mampanontany tegna nagnano formation ma olo aby reto police reto sa hoe aha zay io ny eto zay boka terme mampatsisy jiry atsika hoe zay io ny eto. Ialako tsigny za tsy mivolagna za tsy te police, za mite police parce que maro ro io camaradeko andafeto ary société niasako za mbola niasa presque ro io namany miasa, surtout dans les grandes villes presque ro io namany miasa fotony ino société niasako nagnano feu rouge, nagnano caméra circulé, nagnano resaka posegna programme radar regny, donc logique normal zay mahay ro io, maro amindro io mahay za koa andafeto. Bonsoir mon frère, karakory atsika. Donc za tafanontany tegna hoe nagnino atsika igny mandiandia le lalàgna nefa ndraiky anao en ville na anao Toliara na anao Tamatavy na anao Diego na anao koa nikaiky police hoe nisy olona maky tragnonao na nisy ondry ao ifamony faty anao nikaiky police aro tsisy effectif. Réponse ndrô tsy ampy effectif raha zegny io ma tsy mety fandamina. Réponse matetiky zay réponse ndrô police ro koa tsy nivolagna aminao tova miable. Bonsoir atsika jiaby. Ro koa tsy nivolagna aminao hoe raha zegny io ma karakory tsy ampy effectif. Tampoko anao miza ro tsy ampy effectif, ro jiaby magnampera. Ino dianareo magnampera? Mitady volan'ny bazary ny deuxième bureau. Anakambarako ny mariny mitady volan'ny bazary ny deuxième bureau zegny raha ataonareo police na sud na nord na est na l'ouest na fovoantany. Tsy vitareo tsy ampy effectif ro tomobily tsy ampy azala koa fanjakagna jiaby nandalo teo zay nagnamia police tomobily zala amin'ny Ambaribe tsy tokony mijaly tomobily. Maro tomobily ny police taminay Ambaribe teo, maro tomobily ny police taminay Diego teo, Ambanjambilibe tsy hainao tomobily ro nandeha. Ben oui, normal. Parce que ro mandeha magnano PR ialako tsigny. Ro mandeha magnano PR igny. Ro mody bako. Antsasany ny lehibe, antsasany ny deuxième bureau. Le bon des 15 par mois, ny an'ny madame Bendrano. Ialako tsigny, raha misy zegny. Io tsy maintsy misy ny lehibe, misy ny deuxième bureau. Bon des caisses ny madame Bendrano. Parce que igny tsy azo katigny baka. Ambiny amizay nino ny an'ny bara. Za tsy mijery vie privée nareo police. Fa quand même ataova am'le jeu l'honneur nataonareo le asanareo fa azanaovagna velo tegna le PR.
Ary ty magagasana e. Gendarme baka Diego mandeha magnampera amin'ny anosy be. Tanareo raha karaha zegny. Iro miala Diego agny magnano pera ro rasara, magnano pera ro tsy haiko mavagna, magnano pera ro ziska ro avy ambily be mihina matsana. Ro miala ambily be io magnano ro bera manja, magnano ro tsy haiko mahery varatra, magnano ro couragement Ambalavelo, magnano ro couragement Ambohimena, am barrière Ambohimena, magnano ko ro alona no hidriky ny kify. Oh zala, ro boko mitsaka amizay. Ambarivo be ko ro magnampera. Kiakandro ro mody, volan'ny bazarin'ny deuxième bureau mahampy, volan'ny chef mahampy, argent de poche ndro mahampy, bara fodilo. Zegny police gendarme famatra zay mivolagny. Fa raha zegny iegnatsika Madagasikara io. Anao ko nagnaty deuxième bureau police, gendarme, maramila. Anao tsy mijaly bazary. Anao mendomendo fo. Ary anao ko mizaha polisin'ny Madagasikara. Toujours kizembendrazana, kizembendrazana fo. Rango amy chef Bikibo, jusqu'à police nationale simple. Kizembendrazana. Normal. Anao ko nahita, zalahy e. Ro mivory. Yo. A bazar amy rond-point yo. Anao mizaha police miroka. Anao mivola, eto ma misy président république avy, sa eto misy guerre des étoiles. Ino mampivory ro bazar ro tsy hainao. Or circulation amin'io, tsy milamigny. Non. Circulation tsy milamigny e. Feny les abeilles bazaro. Ino ma les abeilles? Les bajaj jaune baka igny karaha les abeilles. Tsy hainao amizay raha ataondreo free. Volan'ny bajaj, volan'ny bazarin'ny madame 2 milatsaka fo. Volan'ny chef milatsaka fo. Hitanareo raha karaha zegny. Tsy mampandiniky zegny. Nefa atsika jiaby mahay. Agnisan'ny fonctionnaire tsara karama Madagasikara, les armées. Nefa ny mpampianatra ho avin'ny zao tontolo zao, ho avin'ny tanora, azovy amitsika tsy nandalo na ampianarin'ny mpampianatra. Nefa ny mpampianatra mijaly karama. Andrareka atsika mbo hagnano émission mikasiky mpampianatra. Nefa ny mpampianatra mijaly karama. Fa police, gendarme, zegny raha misy Madagasikara. Mampandiniky. Ary atsika koa mizaha police ny Madagasikara. Za tsy mahambany asanareo. Za tsy mahambany asan'ny namana. Izy koa asanao ajainao, anao ajain'olo. Ary plus que anao ajain'olo, anao magnaja asanao, anao milamitsaigny. Fa tsy adalane dama mahaleo nihira hoe raha maramila mivezivezy fagnahinareo agnatin'ny kepinareo igny. Tsy tranquille jerinareo agnatin'ny kepinareo. Anareo koa mizaha, aloha ampiranko miramira donc police ndraiky ino reto mpandrafitry reto, mpagnano meuble, menuisier. Anao koa mizaha menuisier, vitsy menuisier managna meuble tsara agnaty tragno. Fa anao mizaha deuxième bureau menuisier, sise palissandre meuble, wow.
karaha zegny koa ataon'ny polisy. Anao amizany polisy rabe, azalahy, karakory ataon'olo aby reto miaigny? Ke izy boka nambarako teo amin'ny ambala velogno io, heureusement boka io nasiagna bureau police proximité. Izy koa anao baka ambanja mahitsy karaha tigny, droite mandeha Diego, gauche mandeha Ankify, en face io, arô tsy miala io. Croisement io, aboko tsy lavitra io. Alona anao hitaka tsako manondro, io, abijofo io tsy alandro koa io. Mampahinakina ka mampalahelo. Ary amin'ny lakoron'ny somiangy ary, amin'ny lastara ary. Anao ivily andeha amin'ny hôpitalin'ny Jamba agny. Ambanja volaniko zegny, anao miala hely Begavo. Anao miala, tsy haiko Jovenazy, tsy haiko Total station à gauche koa anao andeha vers Ambaravelo. Ro tsy miala io koa. Anao tsy tafanontany tegna hoe ino loatra problemin'ny polisy zala? Or andafy, même à la Réunion, police, ro koa magnano circulation, na gendarme, amin'ny route, farany hela ro midoko an-tany io 15 minutes. Farany hela, andafy, 15 minutes ro farany hela io. Ro fa mi-change place. Fantsika, ro io rango marandraigny magnena koa, jusqu'à tsofotro andra tany andra miletiky. Ro vo miala io. Anao tsy tafanontany tegna. Ka normal, logique. Azovy. Batterie à 100%. Connecté à 1. Lehiben'ny police tegna isorako. Mais respect DGPN, DG-ny police, nagnazava ny vola ary nagnaboaka une note de service hoe jusqu'à nouvel ordre police tsy mahazo magnano PR. Fa zao raha ampitsaroviko anao Nouveau table malin. Déconnecté. DGPN. Notre service karaha io fanavy nisy. Il y a 2 ans, 1 an, za koa tsy diso. Fanavy nisy note de service karaha io, police tsy mahampr. Nefa teo nipody koa jiaby. Ke eto mitodika aminao za. DGPN, DG ny police nationale, amin'ny fagnazavagna nandesinao ny moaly igny, afaka moaly plutôt, moa ave avy amindregny district amin'ny province agny raha regny fotony. No moaly ndraiky niany zany agnontany olo an-tanàna, chauffeur an taxi aby reo, aminay aty volagnin-dreo mbola misy police mampr. Or notre service niboaka fako moaly. No moaly niany, mbola misy police magnampr, monsieur le DG. Nindra nambarandreo za, teneno amin'ny live, ke eto za nambaranareo vahoaka malagasy, na mpitondra bajaj anao, na mpitondra taxi brousse anao, na mpitondra camion, koa fa police magnano anareo PR, aleva sara. Alohan'ny izy hitanareo baka lavitra, aleva sara. Alifasa amy Zokibe, na alifasa amy Fabra, na alifasa amy Joakim. Bonsoir atsika jiaby. Fotony
atsika vahoaka ne no mandrobaka sécurité-tsika tompony zaritsika amy raha tsy manjary le polisy tokony iambigny atsika ka une fois ro tsy mahazo vola bazariny deuxième bureau ro tsy ampy effectif volailo parce que tsisy le pesosy aza midika amy damby avao alahelo mba hoaka amindreo io mare amy polisy gendarme mbo torantoran fa polisy anagnany vahoaka alahelo mare ro io koa alahelo na afaty polisy donc naronaty ke eto oka tsika tompony ho tonga saigny agnatin'ny lalagnatsika ne volagna ny mpagnano kolokolo mila resegna fa anao le magnamiany eny mpagnano kolokolo fa tsy izy mpangaly anao magnamia koa tatra anao ne migadra miaraka aminany asa mezagna baka ro zako ro agnano anaro iny ataova caméra caché ataova micro dictaphone caché téléphone-tsika io misy dictaphone ataova agnaty posinareo ataova position sy ko fahitanareo polisy na zandaro avy ry amboara téléphone-nareo ataova dictaphone ro avy io ambelafo enregistré ndraha igny feony ndregny izy mivolagna io alifasa amy zoky be amizay message igny na alifasa amy fabra na alifasa amy Joakim aleo publier eto boko ambaranareo zay amin'ny MP zay hoe azoko be ty vocal polisy nanangana za tam tel endroit aleo hitany regny tany regny fanjakagna eto fa atsika koa ne mandrobaka atsika tompony andafy eto volako aminareo na ro nanakagna anao ro devanao tomobilindreo na ro nanakagna anao tomobilindreo faranao di na hoe koa ro nanakagna anao baka fara volagna fa misy raha tsy atokisandreo hay normal ro manakagna anao ro baka fara pion anao amizay rétroviseur dikan'izay anao fa mitsanga automatique anao mitsanga ro miboaka iro miboaka ino ro aroe telo maximum ro araiky lay magnatogno anao côté chauffeur mitoraka anao salut magnajo anao araiky lay izy mandeha à droite amy pare-brise io anta misy colon autocolonne assurance et contrôle technique non bon je boka contrôle assurance je boka fa tsy apetaka amy pare-brise fa izy io fa contrôle technique fo iro mandeha mizahazy igny est-ce que date marigny matriculation marigny par rapport ny tomobile andesinao assurance na contrôle technique araiky lay mitsangagna devant tomobile io tsao anao ilefa bonsoir anazy fa mitsikagny non papien tomobilinao tsy maintsy mandeha fara amindreo tsy hainao ino raha ataondreo ino amizay raha misy andafy eto tomobilindreo équipé izy koa anao tsy atokisandreo managna hay amindreo aminao amy tomobily igny na amy carte grise na amy perminao ro mandeha amy tomobilindreo ry tablette igny agnaragnanao date de naissance nao entrée plaque miaffiché io jiaby identité nao olo marigny anao sa olo mavandy alatra tomobilinao sa nino direct hitandreo io madio anao soavadia bon voyage tsy madio anao fa io edy ary ahezandreo tomobily alatra na hoe tomobily na hoe plaque alatra plaque ny andafy regny alevanareo ono misy karaha rayure bizarre zay attention zay miasa ndraiky ro io volaniko aminareo hitanareo rayure bizarre hitatsika amy plaque tomobily ny andafy regny
misy appareil agnatin'ny tomobilindreo mizaha plaquenao igny ahaizandreo hoe alatra plaquenao na hoe alatra tomobilinao. Ireo baka agnatin'ny tomobilindreo foro mizaha zegny plaque igny agnatinao reo ordinateur complet affiché tomobily igny, catégorie tomobily igny jiaby, jusqu'à assurance, jusqu'à caractéristique ny tomobily igny amin'ny alalan'ny plaque igny. Ya, atsika mety ho volagna anao baka zoko be mampiragna aminao agny fa évoluer fa soa fianatra ho atsika, soa fianatra. Aty tsisy hoe ke zanaka anabaviko zegny na asidiny valako zegny, non, aty tsisy zegny. Izy volaniko taminareo teto fako malobe, Sarkozy ne président de la république, aie zao tsy alazoly nefa ny zanaka Sarkozy avocat. Aboko andafy tsisy polisy menace anao zegny fa mitsikagny anao koa fa tsy nagnamea ro pesosy, anao koa fa namalimaly ro anagnandreo kenkay zegny ataon'ny polisy amitsikagny. Iro ndraiky misy kenkay amin'ny vahoaka mampalahelo le toetsaigny. Même chose na anao mandalo par la douane na anao mandalo par l'aéroport. Za boka tsy volagna ro police frontière o fa nanjary indiscutable. Mampalahelo toetsaigny, tegna mampalahelo. Andafy tsy voatery ro magnano pera, ro zao mi-circule amin'ny tomobile en ville karaha ataony aminay eto. Anao koa fa nagnandro haihay, anao sakanandro. Ajaindreo aminao, monsieur bonjour, police nationale tarataratra amy lambandreo toujours misoratra eo agnarandreo fa mitsikagny mampalahelo. Akory mahaizanareo polisy marigny reto sa polisy vandy? Polisy andafy aty lambandreo toujours misy agnarandreo, misy agnarandreo io. Na izy mipetraky eto agnabon'ny posindreo eto, na izy mipetraky eto akilan'ny boutondreo io fa misy presse pitany ziny fa mitsikagny. Jamais de la vie. Même gendarme misy agnarana toujours io. Zay vao mandeha lesiny de engane aloha hitandrignesantsika mianakavy miaraka, mety fa maro aminareo koa na regny fa raha ty boka nangatandry zala aminaka agnabognabo ao hoe mba alefaso amy laivinao le izy zoko be, mba horeny zao tontolo zao, mba horeny malagasy zay tsy mahita ny fagnazavagna nandesinay satria olo zao fa presque amy réseaux sociaux. Naka volaniko anareo koa magnaraha tsara, za magnaboaka le tsara ataonareo, za mivolagna le tsara ataonareo, fa nareo koa nagnaraha ratsy namony vahoaka. Anareo tsy nagnano zoko be pitié ke aleony tandrignesatsika fagnazavany DGPN, DG directeur général police nationale. Aza vozoanareo ro police ro comme menace anareo aleva sary izy, alefasa aminakaty na alefasa amin'ny Fabrice na alefasa amin'ny Joakim. Eto izy volagninay ho retany rendagnitry ary ampiakaranay amy lehibendreo. Fa baseky raha ataonareo police reto. Zao tontolo zao fa may police Madagasikara tout flamme tout passe. Malalaka.
no koa misy pesosy Madagasikara anao police anao miboaka fo. Aleo ny tandrignesantsika fagnazavagna nandesiny généraly Jean Victor Tsaramonina DGPN ny police nationale ny Madagasikara. Batterie à 100%. Connecté à 1.6 wireless TDE et le nouveau tabel malin. Satrany famarinany ato satria ny tsika journaliste dia tonga misy vary miaraka amin'ny police-pirenena ary fantsona mampita izay zavatra tiantsika fampizarana fanabeazana anjatrarana ny vina iombonana. Voalohany indrindra dia amitaka n'ilay atao hoe inona no midrafitra entina andratrarana n'ilay vina napetraky ny fanapanjakana amin'ny alalan'Andriamatoa minisitra satria izy no miangan'ny baiko rehetra ny police-pirenena tena isan'ny tompony fibaikoana dia mandray an'izay baiko rehetra vao nivony Andriamatoa minisitra izay. Andriamatoa minisitra mazava ho azy efa nisy ihany koa ny nivony ny premier ministre sy ny filoham-panjakana. Manarak'izay misy fomba fijery vaovao, fomba fiasa vaovao, drafitra vaovao noho ilay toe-tsaina azafady ary lalan-tsaina entina amin'ilay atao hoe fiavoazana tanteraka sy fivovana. Dia miapaka ary manana an'izay sy adidy koa izay eto amin'ny police-pirenena isinjany atao hoe fiavoazana sy fiovana izany. Izay ny antony fisiny izao fampizarana izao. Misy teboka vitsivitsy maromaro afahako mizara amin'izay. Dia voalohany indrindra ilay fanatantarana an'ilay vina aloha apetraky ny fitondram-panjakana mitondra amin'ilay fiavoazana sy fanavoazana ny fiovana zany. Napetraka mazava tsara ny fitondram-panjakana atao hoe fanjakana marina. Raha mifandray amin'izay vinzay izay police-pirenena indrindra eto amin'izay nivony fibaikoana police-pirenena dia mitaky koa izay ary mametraka ny atao hoe polisy mandala ny fahamarinana. Vina faharoa apetraky ny fitondram-panjakana ihany koa dia ny hoe fanjakana mahomby. Dia tsy maintsy isy ihany koa zany izay asa atao rehetrarehetra ho nivony police-pirenena hatrany amin'ny ratsa-mangaika farany ambany indrindra misina zany atao hoe fahombiazana tanteraka izany amin'ny drafitra asa efatra ny police-pirenena ny hoe cadre corps zany kajina asa efatra. Ary fahatelo ilay hoe fanjakana manompo vahoaka. Dia izay mazava ho azy moa zany ny filamin'ny police-pirenena dia polisy manompo vahoaka sy miaro ny manampy ny vahoaka ihany koa. Io telo io zany no mifototra iangana indray io ilay vatolampiorenana ny fiavoazana sy ny fiovana ny fanavoazana ny police-pirenena. Efa napetraka ihany koa moa izay drafitra asa rehetrarehetra izay efa manana ny plan stratégique ny police-pirenena mifandray amin'ilay document stratégique navoaka ny primature ny ensemble pour les fondés Madagascar ny gouvernement service du peuple. Efa manana ny doringa amatsika dia amin'iny mihitsy ny angana satria misy pôle maromaro dia ao anatin'izany ilay pôle de refondation la gouvernance. Dia manana andraikitra be be izy eo misy anakenina dia tena raisina tanteraka hoe fa tena andrenkina nyzany atao filaminana tadiaviny rehetrarehetra zany ny police-pirenena. Dia ahafahany manatanteraka an'izay ny posture opérationnelle na atao hoe profil mitondra makany amin'ny nouveau format de la police nationale. Dia amin'ny teny frantsay lazana hoe police orientée à la résolution de problème. Zany hoe police mamaha olana fa tsy mitondra olana ho any hafa indray. Tena hoe police orientée à la résolution de problème. Izay zany no profil ho hita amin'ny police satria izay no fisin'ny police. Ny vahoaka tahaka ny dokotera mpiaramonina izay police-pirenena. Raha ny dokotera tsy mahalala an'izay olana menjady amin'izay marary azy izay vahoaka tsika vahoaka dia atao akory moa zahay dokotera mpiaramonina tsy ahita vahaolana fa mila mahalala an'izay zany izay mba hatanteraka ny atao hoe polisy mamaha ny izy mpamaha olana mahavita vahaolana dia tsy maintsy misy fiofanana. Ampitomboana zany ny tsakia fa renforcena ny capacité opérationnelle professionnelle et structurelle amin'ny polisy mihitsy anatin'ilay fotoana roa volana moa zany no atao hoe amena fananjakiky indrindra. Ary mino ao anatin'izay roa volana izay tsika amin'ny anatin'izay mety misy tenatenany eny tsika efa antso tahaka izao. Ao anatin'ny roa volana tsika dia efa mahita vokatra azo refesina hita maso palpable réel tena hoe réaliste plutôt tena hoe hita maso fa tena misy fiovana tokoa ary tena mandeha amin'ny fahamarinana tokoa zany police-pirenena zany ary tena hita miariary fa appel terminé. Zany natao tokoa izy fa tsy natao
natao anopo izy plutôt fa tsy atao anopo ao topoina zavatra. Faharoa, ny zavatra tsy maintsy atao polisy firenena ihany koa mazava ho azy dia manova méthode de travail zay. Ety ny tena tsipika indrindra ary ahafahako angatahako fiara-miasa aminareo journaliste indrindra rehetra. Misy natao hoe fomba fiasa efatra. Voalohany ny gestion axée sur les résultats. Tena baiko nomen'Andriamatoa misy teny hoe tsy maintsy mahita vokatra. Le vokatra tadiavin'ny vahoaka fa tsy le vokatra mampifalifaly ny lehibe. Samy hafa manko zany zay. Le vokatra tadiavin'ny vahoaka zany dia miapaka mihitsy hoe misy ny filaminana. Nefa ny tadio tsara, l'État veut tout faire, mais l'État ne peut pas tout faire. Limité zany ny ndraikitra nay taka ny tananay. Dia anjaran'iza zany ny manohy an'ilay tanana iny fa rehefa miaraka ny tanana diso havanana izay itsika rehetrarehetra tsy akanavaka nila moa zany nareo mpanao gazety ny vahoaka rehetra tsy akanavaka dia andesitsika io fa Madagasikara. Dia izay méthode de travail zay amin'ny alàna atao hoe gestion sur les résultats zay dia hitady vokatra. Efa napetraka moa zany reo indicateur des résultats hitady hoe amin'ny lafin'ny asan'ny polisy firenena fanenjehana an'ireo mpandika lalàna ny fametrahana ny tany-tangalàna mazava ho azy mipetraka ny zavatra mampikaikaiky anatin'izany resaka contravention dia fanandraisana mesure manokana dia ny resaka délit resaka crime amin'ny lafiny manerana Madagasikara fa tsy eto Antananarivo ireny ihany. Dia faharoa manarak'izay koa ny méthode de travail ampiasaina ihany koa tambokatra ihany koa le misy hoe AH zay appropriation adaptation harmonisation. Matetika rehefa misy fiovanana zao ny résistance changement no misy tena manohatra be mihitsy hoe inona indray ty zavatra anankiray ty. Dia ezaka zany zay fotonga tena anova an'izay toetrandro zay mba hisy ny atao appropriation adaptation mba hisy ny harmonisation dia mandeha ho azy dia mifandray zany le vina mipetraka ny fotoana fanjakana amepaka zay amin'ilay vina tadiavintsika ho anivon'ny vahoaka mihitsy hoe fanjakana milamina mirindra amin'izay ilaintsika azy. Dia fahatelo mazava ho azy ilay atao hoe police de proximité. Io police de proximité zany tena amin'ity andro ity manomboka izao zany tsika ny tena iveloma atsika. Matetika tsika rehefa miteny hoe police de proximité dia polisy manakaiky ny vahoaka fotsiny fantatsika. Fa tena nisy atao hoe atikasa niaraka tamin'ny PNUD sy ny FDS namorona namoaka ny atao hoe famaritana ny atao police de proximité zay. Fa taloha ifaritana fotsiny hoe polisy manakaiky ny vahoaka. Fa eto zany tena ambara aminareo hoe inona moa zany ny atao police de proximité io. Ny police de proximité raha ataoko amin'ny teny français dia hoe c'est une méthode de gestion intégrée de sécurité qui s'appuie sur l'ensemble des mesures préventives et se base sur la participation citoyenne pour gagner la confiance du public et instaurer la paix. Raha ataoko amin'ny teny gasy mazava tsara dia hoe ny police de proximité na ny hoe polisy manakaiky ny vahoaka dia fomba fiasa vaovao apetraky ny polisy firenena izay tokony andraikitra ny fametrahana ny filaminam-bahoaka eo anivon'ny fahampiadidiny fahatahesana amin'ny alalan'ny fanentanana ny rehetra mba ho tonga tompona andraikitra na acteur de sécurité na io acteur passif na acteur actif mandray andraikitra mivatana na manao tolo-kevitra na formation indrindrandrindra ny tanjon'izay rehetrarehetra izay miankina voalohany indrindra le fametrahana eny atao ensemble de mesures préventives tena hiasa izay hanoneo izay fa misy ny polisy ary mijoro ny polisy ary fanjakana tan-dalàna misy eto amin'ny firenena aseho miarihary mihitsy amin'ny alalana teo mesure préventive fa rehefa hitantsika miasa ny polisy firenena mora vahoaka ny manampy anay raha malala ngambany zany fa rehefa izay polisy mialangalana sarotra aminareo na dia hiantso ary izay fa tena anao izay nanao voady zay nanao toko-panekeny zay nanao ina moa zany filazantsika azy serment sy anianana fa tena anopo vahoaka anala marina sy mifamarinana ny hitsiny ary velona ho amin'ny polisy maty ho an'ny polisy velona ho amin'ny firenena maty ho amin'ny firenena ary tsy afaka zany da tsy manana ilay tanjontsika dia hoe migagner ny confiance publique mba tena azo fatokisana amin'ny public. Izy zany fanatona anakaiky ny posture vaovao azo zany dia hoe tsy le polisy répressive le polisy fatahorana zay foana vao mahita polisy tsika dia ina zavatra misy nareo nga mamoaritra azy tsy fantatro fa efa miova iny fa polisy familière zany tsy midika hoe tsy manana autorité nitsony ny polisy fa tena apetraka zany hoe polisy familière zany dia ny zavatra dimy reto anentanana ary rana miasa mihitsy amin'ny rehetrarehetra tsakanavaka. Misy natao hoe appropriation territoriale andraikitsy ny polisy ny mametraka an'izany appropriation territoriale zany tsy afaka hanao an'izany zay na fandraisana tana tanteraka ny fahampiadidina
raha tsisy fiarahana amin'ny salary fahafantarana hoe inona ny zavatra mamparary, inona ny exigence ny population, inona ny zavatra takiny besoin sécuritaire rehetrarehetra. De anjaranay mamaly, misy zany offre de sécurité, misy ny demande de sécurité. Izy zany zay fiaraha-miasa zay, zany hoe tsy tapitra androany zany ty atao hoe fampilazana ty fa tena misy asikasy araka aminareo. Panao gazety mihitsy mivaoka tena hery ray manontolo mihitsy hoe ahoana ny ahafahantsika amin'ny fe miaraka an'izany atao hoe sécurité situation sécuritaire zany. De misy ny avy any aminareo satria vao fetra ihany avelo foana le principe hoe l'État veut tout faire mais l'État ne peut pas tout faire. De amin'izay sehatra appropriation territoriale zay zany tsika, eo tsika no miara-misalaha hoe zao ny zavatra mamparary anay ity hatrany fotony mihitsy, tsy raha rehetra zany de atao hoe cancer nefa mipomady be ny sorana aminy, eo ihany tsika ny eo fa tadao tadiavina. De zay mahatonga le méthode fahadimy, le hoe méthode de 5 pourquoi. Amin'ny antony fahadimy pourquoi misy ny sécurité, satria zao ohatra ny ato fantrano fa inona nahatonga le fantrano. De azao tsara mamaly an'le question 5 pourquoi tsika vao mavita mahalala ny tena antony mampisy an'ilay atao hoe tandrimpalemana. Zay le fanapitsika tanteraka. Ny anay ano ataonay zay njara tandrify, njara anandrifanay zany no ataonay. Faharoa misy natao communication, nareo moa zany mahalala tsara an'izany, misy communication institutionnelle, opérationnelle, interpersonnelle. Tena mba isy endrika vaovao amina fomba firesaka n'ireo polisy ireo miapaka amin'ny vahoaka, ny fomba fiteny mba tokony efa iova zany zary takina mihitsy ho amin'ireo polisy ireo mifaiza miteny. Miteny manaitra fa ny atao masarika tsy fiteny ihany fa fitondrantena mihitsy. Endrika ty ivelany sy ny tempo-tempanà toe-tsaina re zay faiza manao ny éthique déontologie ihany koa mifanaraka aminy. Apetraka amin'ny mandritran'izay zany de le hoe éthique déontologie. Ny éthique déontologie de takina mihitsy hoe sady tsara fiasa ny polis-pirenena, ny tsara toetra. Misy olona tsara fanahy fa ratsy fiasa izy tsy mahafapo ny asa. Fa ny takina zany manomboka zao tena hoe polisy tsara fiasa no tsara toetra ihany koa, manana l'éthique déontologie ihany koa zay ananany fety, manana sata zany zay, manana éthique code d'éthique déontologie, manana code de conduite. Tena iainana takina polis-pirenena ivelomana ohatra ny iainana fiainana misotrorano mihitsy zany ny fiainana ireo valeur policière ireo. Fa telo ny accueil public tena iezaka zay, tsy mba iezaka fa nanapa-kevitra eo manomboka zao de ho tsara fandray ny olona rehetra, ary ny polisy rehetrarehetra de chargé d'accueil daholo, agent d'accueil, na izy any amin'ny birao na iny an-dalambe. Ary ara-malala zao raha mitsidika fotsiny eto amin'ity be fitantarana ny DGPNT eo amin'ny BC zao ohatra, tena isaorako manokana fa ezaky n'ireo polisy ireo manokana nandokoana ny zany hoe izahay polisy kay afaka mamoaka ihany zay mba ataoko hoe aty aminay fanampiny anefa tsy afo voafetra ihany. De zay mahatonga an'ilay hoe collaboration. Io fiaraha-miasa io mba tiako tsindriana kely. Izy zany mazava ho azy vao voaka ny charte d'accueil du public. Isy ihany koa ny charte de collaboration. De endrika fiaraha-miasa amin'ny olona rehetrarehetra mba hahatonga ny vahoaka malagasy ray manontolo ho tonga coproducteur de sécurité, ho mpamokatra sécurité avoka tsika fa tsy anona fotsiny anjaranareo polisy zany. De izy zany mazava ho azy fanovana fomba fiasa. De iny moa zany inona voakiny hitantsika mazava ho azy numéro de service iny tsy foana akory ny police de la route eny an-dalambe ihany izy fa aksena bebe kokoa amin'ilay prévention, zany hoe fanabeazana ny olo-pirenena mba hovaniny. Tena hoe fanabeaza asan'ny polisy-pirenena zany ny fanabeazana mba hahatonga ny olo-pirenena rehetra mba hanana zany hoe olo-pirenena vaniny zany tsika, fa tsy atao hoe izy polisy ianao vao iandro savaina ianao vanara-dalàna, fa tena misintona ny sainy tsirairay mihitsy zay polisy-pirenena na tsy savaina nareo de mpanara-dalàna avokeo. Izy zany mazava ho azy reny polisy ary vao maika hitombo polisy eny an-dalambe, vao maika hitombo hanampy antsika izy ireny, hanoro antsika izy ireny, ary atao averina amin'ny lohan'ny mihitsy zany le hoe fiainan'ny olo-pirenena amin'izany hoe olo-pirenena vaniny zany. Tsy vitan'ny polisy rery zany, tena tsy vity zany. Fa andao ifanampitsika, ifankaherintsika, ifanoro. Appel 11 Tsika fampianatra misy traikefa avy any aminareo zarao aminay polisy satria zahay nampisinay de polisy-pirenena de vao ianareo zany. De miantefana aminareo ngaman'izay tolotanan'izay fanao zay ohatra fotsiny azoko amaranana zay teny zay raisiko ohatra ohatra telo ty. Ohatra voalohany raha misy zavatra azo batainy, tokony batainy, ty la tabatsy ty. Tena hitanareo zay fa tena mibata fa tsy zakanay.
kanefa fantarareo fa zakaina tsy maintsy batainy tiana atao sécurité tsika rehetra rehetra fa rehefa hitanareo fa tena mibaty zay ngamba manafy anay nareo fa raha tsy mibaty zay fa nareo navelanay mibatany io sécurité manao io tsy hanampy anay nareo fa tena anao zay araka zay tratra ny herinay mihitsy hoe andao rangaha ifanampy dia asadatra ambony ty sécurité ty nyfamina ty faharoa ny endrika anankiroa zay fanovana toe-tsain'ny polisim-pirenena ihany ko ohatrany hoe na endrika sambo tsika zao na avion za tsy mbola nita sambo manao marche arrière zany za tsy mbola nita avion manao marche arrière zany ko maninona zany ny za rehefa tonga eto en tant que DGP ny tonga ministre vaovao dia za ilay nisintona an'ilay sambo iverina fa io tonga any amin'ilay objectif anaviana petraka fitonam-pasakana vaovao ny tanjona ilay mpitondra vaovao ny polisim-pirenena dia ao anatin'ny sambo io misy compartiment be d'avion ao zany le mivoy ka raha ohatra ka mety aminay miverina ny ataony dia ho saziny izy rehetra misy ihany ko le mandavaka ao anatiny any mandavaka n'ilay sambo manino ho goka ho saziny izy rehetra satria ny polisim-pirenena rainy no mandavaka ny sambo dia polisim-pirenena manontolo manino rendrika ary fatelo farany raha io sambo io le sara dia misy iceberg eo aloha rehefa tsy mahitantana koa zany na mahitantiny iny na mivovoy reo rafitra rehetra ny polisim-pirenena dia hidofotra foana amin'io iceberg io zay zany le famin'olo le asany kapokoa ao anivon'ny polisim-pirenena ankehitriny zay le hoe miara-miasa mahasotateraka zany mikory agent inspecteur officier commissaire zay fanovana fomba fiasa zay zany mba hiapaka mba hisy tena hoe filaminana tanteraka ivelena filaminana tanjana ary tiako tsendrina amin'izay dia hoe la sécurité d'un pays repose sur la force de sa police tena hoe raha isy zany heriny misy tanjaka ny filaminana zany dia ny polisy mihitsy loha mila matanjaka dia ny olombelona moa saina vatana fanahy aina mazava ho azy dia tena miverina zay mamerina ny zavatra rehetra za moa mpampianatra anivon'ny polisim-pirenena ny sekoly ambony polisim-pirenena mpampifana ihany koa ny direction formation continue talohan'ny tonga anaty aoty izy ty ary hitakiko hitako mihitsy zany évaluation ary hitako mihitsy le zavatra nampianarina tena amin'ny sekoly naoka hita ampiarina any amin'ny terrain fa za afa nampianarina amin'ny sekoly afa ny ataon'ilay zanakitsika ny ambony terrain dia mora aminay fampampianatra zany manara-masy hoe tsy zao ny norme fa tena dans le respect de la règle de l'art amin'ilay zavatra takitsika amin'ilay tiantsika mihitsy no tokony ho hita ny ambony polisim-pirenena hifanara-masy Appel. Nanana fatrageuf. moa zany mazava ho azy tsy voatery ny faramisazy izay polisy zao mety hoe manao fandikan-dalàna ianareo tsy voatery sazy fandao loha itsy andao loha itsy misy an'ity tantara kely ity ay loatra ty tantara ty tsika many hoe misy olo anankiray teo lohana panneau de signalisation sens unique dia mijereny io tsisy polisy teo tonga dia mitsofoka izy ka izy polisy teo lolo teo dia mitsofoka sofle izy dia mijanona izy na tsy hitanao izy izy le panneau io nanavalin'ilay olona le panneau izy mitako fainao tsy hitako zany hoe raha vao tsy mahita polisy hoe tsika dia tsy anara-dalàna lasa hoe andrasana hoe tsika zany vao olombanina izay koa izao polisy ireo zany hoe tsy andrasana hoe misy contrôle amin'ireo polisy ireo fa iny andalana iny zany dia efa polisy matianina ny tena tadiavina polisy tena hoe mahatsapa-tena hoe za manana ditsy andraikitra na ampisiko amin'ity polisy ity ho amin'ny vahoaka izay mihitsy ny tadiavina amin'ireo polisy-pirenena ary raha zay no avy ety aminay mino fa naropanao gazety amin'ny kio mety mba hanampy anay kio za zao mahita hoe taratasy avy ety amin'ny polisy-pirenena zay ribination interne iny hitako any amin'ny Facebook naropanao gazety any zany fantatra hoe tsy tokony avoaka fe zany ty zavatra ty zay le ifampitezany azonareo tsara zany zavatra za tsy mamitsina an'izy an'izy satria sady tsara reny no ratsy reny amin'ny polisy-pirenena raha ohatra ka secret confidentiel en interne no voaka atrandreny dia ahoana dia misintona ny sain'ny polisy koa any zany am'izay fotoana zay hoe tena iverina iainana atao hoe corps professionnel ty polisy ty mila olona matianina ary nofanina vao tonga polisy zany tena nofanina dia tahaka zany koa nareo journaliste hitako an'ireo kely fa olona professionnel daholo ary mino fa voapaty any amin'ilay vahoaka zay mangeta hitan'izany fiovany zany fanovany zany zao afaka ampitainao ny polisy-pirenena zao makasitrakatsika rehetra zay zany isoragna ny DGPN na ny DG ny police nationale nagnazava nitondra iny fagnazavagna iny nazava amitsika jiaby ziny polisy tsy natao fampitahorana ary tsy natao ampatahotra atsika tompoen'ny polisy fa tsy atsika no hanompo polisy araiky zay nazava volagna anazy teo ny volagna izy le resaka hoe polisy routière
Ny volagna za teto, en dehors de la ville fa tsy ny polisy fa ny gendarme. Le polisy roa tadiaviny volagniny teto mazava hoe raha nareo izy magnampy zay moramora aminay avita agnano asanay ho ampitombogna ozy izy ny polisy amy ville. Dikan'izegny tsy ny polisy tsisy effectif fa ry zalahy miboaka hors de ville mitady pesosy ny bazary ny deuxième bureau. Ke ampodiko nazava volagna anazy teo igny hoe koa hitanareo le polisy moapapana na hoe magnaratsy fatao, aleva sara, aleva feo, andiana amy lehibe nazy amy komisaria mariny anao, koa fa tsy netiny eo alefasa agnabognabo, ahaizandreo izy, ahaizandreo hoe lalàna n'olo jiaby. Ke anjaratsika mandiniky na ino mialatsiny aminareo ralahy, anabavy, zokilahy, zandrilahy, polisy mivolezika anareo amy raha tsy manjary ataonareo. Za aloha personnellement volaniko, za tsy akitsitsy politika aminaka tsisy havana ary tsisy namana. Anao koa tiavagna amy zokibe manaova raha manjary. Za tsy mivolagna za tragno fagnahy na lapanjery, za tsy mivolagna za zanaka Zagnahary na zandrin'ny Jésus Christ, fa nakara koa mary raha koa lalàgna fa tsisy ke za nde piarinao lalàgna nefa nanao mandika lalàgna fampitana eto atsika. Ke zegny izy riavako aby ambava homagna ampomieritreritry manomboky zio polisy regny ny tsika anompo atsika fa tsy atsika nde nompo ro. Ke anjaratsika mandinika amy jiaby natao teo regny, isorako be de be monsieur le DG national nagnamie igny fomba fiasa vaovao nareo polisy regny, fa zao kosa izy oka kosa aloha atsika vahoaka tsy agnararoatra. Zo koa boka ndraikindraiky defo io koa boka amitsika vahoaka. Eto za mitodika aminareo mpitondra bajagy io 3 place mialatsiny déjà zo tsy tokony transport en commun fa nohony atsika amy tany maskiny le plus pauvre du monde accepté ny fanjakagna bajagy, fa izo 3 place avako mialatsiny. Ke anareo koa takany polisy amy ville o vangoendreo lamandy ifa lamandy, ary anareo koa fampahifainy polisy lamandy mangata sosy reçu avec tampon signature anazy, normalement misy code nany io agnaranazy, numéro de matriculation maha polisy izy. Tsy haiko baka fa lalàgna izy fa niboaka zigny. Anao koa fa matsapa fa anao zao deuxième bureau ny polisy afa mitadiava vady hafa. Iala le polisy fa tsy ho avy aminao agny volany bazary. Ah oui. Ho tapoka vola amy bazary baka nareo deuxième bureau ny polisy aby reto. Tsy ho isaiky PR ivelany. De io navombarany farany teo hoe karato atsika milanja raha magnonjogny raha. Anao koa nahita olo plus âgé que anao nagnonjogny raha mavesatra ampie izy. Dikan'izegny atsika koa mahita fa reto polisy reto natao anompy atsika misy raha tokony tadiavatsika reo ampiegna ro fa tsy pesosa mena ro ny mpagnano kolokolany ny mpagnameny tegna migadra plus que le ny mpangaly. Oka hetsika lalàgna zegny anao ny magnamia pesosy izy igny, anao magnamia raha izy igny kolikoly fa tsy izy nangala izy. Ary anao amin'igny migadra marere plus qu'izy angala. Fotony anao nagnamia mazava. Isorako DG ny police nationale général Victor Jean-Luc nagnazava zigny
Efa eto moa tafidriky namagna Fabre manao Korea latsika rivariva zandrilahy. Hidriky amin'ny etape hafa atsika hoe tsara tsika jiaby. resaka Ukraine. Mbala tsara zandriko lahy. Magnano Korea latsika jiaby amin'ny andra alikaly tia. Izy ma zegny première partie igny matomboko be. Izy koa zegny igny tsisy tokony hoe andeha ampiagna amizay hoe hotetezana tsy ampy fa maro zegny feno ny raha jiaby amin'ny intervention do intervenant jiaby to izy be zany. De vao koa moa zegny ny le premier responsable ny police nationale. Atsika zegny mila agnatin'ny faiambesatsika ny atao hoe famovoagna ny rupture dia mila magnaboaka atsika hoe vogno favognosana. Ireo olo abo zegny par rapport amin'ny police zay fo zegny juste hoe conclusion hely fa ataoko agnatin'izegny hoe olombelogno mihina atsika io agnatin'ny fiarahamonina ro. Dikan'izay zegny mila miova zegny, mila miova atsika am'le logicieltsika le ratsy taloha regny. Mila mampanjaka ny famarinana fo. Raha koa marigny fo. Raha koa diso fo. Ke io zegny anjaratsika jiaby agnatin'ny fiarahamonina agny. Anareo polisy, badina polisy, atsika jiaby le jirany. Ke dikan'izay zegny oka amindray zegny atsika hiala amin'ny toetra ratsika jiaby. Kanefa zegny mitaky famovagna amitsika zegny. Deuxième partie ny lève-ny zokibe ty moa zegny ataotsika hoe mahakasiky ny Ukraine. Zay agnanaovako intervention hely amitsika. Na resaka zay koa nahazono atsika tato ato ny koragna Ukraine io. Na resaka tiako volagny zegny matetiky voakoragna tato hoe nagnino ma Ukraine namagna maro be nagnano zegny tsy ho tonga agnarana eto sao misy latsaka tsy adina zegny manjary anahirana zegny fa hoe namagna maro be zegny nikoragna momba Ukraine io. Ary izy koa zegny olo amin'ny tapitanana Antsiranana Diego zegny mahay tsara ny importance ny Ukraine amin'ny ataotsika hoe dynamisme économique amin'ny vie tanànan'ny Diego zegny par rapport amin'ny mpiasan'ny Ukraine regny. Ke raha sy hitsiny satria manko Ukraine ane raha tsy diso zaho corrigenareo zany zegny hoe agnisan'ny premier employeur de la ville de Diego. Izy no mampiasa olo rabe fotony mahita atsika amin'ny Lastar, mahita atsika amin'ny Pêche-Froid, mahita atsika amin'ny zegny ataotsika hoe le gros employeur de la ville de Diego fa agnisan'ny Ukraine fotony Ukraine regny ane sambo araiky miditra agnatin'ny Ukraine ao tsara ho fantatra atsika fa rango amin'olo ataotsika hoe tsy manana qualification. Hitanareo misy le vidéo hoe zaho hoe sambo igny avy ohatra tonnier zegny ho an'izay tsy mahafantatra manko fotony ity lève ty tsy voatery boka Diego fa mahita raha ty. Ke zegny hitondrasana fagnazavagna ho an'ny ataotsika hoe namagna boka amin'ny faritany amin'ny rabe hoe nagnino Ukraine io important amin'ny tanànanay a Diego. Ka ho nohon'izay zegny ho schématiseko farany tsotra keniko hoe ino ma raha ataon'ny Ukraine ty. I Ukraine io zegny tamin'ny filozofia nagnamboarana izy. Hitanareo zay raha jiaby boka misy ataotsika hoe genèse-nany zany hoe misy natao hoe bing bang-nany hoe misy nagnino origine nany zegny. I Ukraine zegny tamin'ny andron'ny deuxième république tagny président que son âme repose en paix Didier Ratsirika zegny amiral nanana vision izy tamin'ny tanànan'ny Diego. Normal zegny satria il est marin. Izy niasa en tant que izy marin zegny izy Dr Diego tany ino irabe izy mitondra sambo izy sy ny karazany de hoe izy koa fa navy tamin'ny fitondrana zegny izy nataony ny atao hoe environnement mba ahafahany io tanànan'ny Diego io ny se développer dans le sens hoe regny tonnière regny zegny koa fa ava Diego dia reo magnontsina laokondreo le laoko agnatin'ny kalindreo jiaby izy aontsina alefa amin'ny Pêche-Froid. Zany hoe zegny manjary le thon en boîte le hoantsika eto andafy amin'ny Carrefour, amin'ny Leclerc, amin'ny sinama re agny Diego na nagnano raha regny amin'ny thon en boîte. Izy aminay koa fa voaontsika zegny le thon
I sambo igny déplacé le fo izy quelques mètres ny port'ny Diego fa mahazo igny Arsenal na hoe domaine secret igny magnano réparation ro satria io sambo marobe zegny le io le atao hoe armement fivolagnana izy baka de hoe marobe raha amboarina agnatiny ao ny filet ny moteur ny ziny hoe sy namany secret zegny carénage ny karazany magnano raha jiaby zegny de igny koa fa vita amindray rô olo be amindray mipody mamintana satria ne zone de pêche ndrô tsy lavitra eo zegny zay mahatonga le secret zegny nanagnato satria le environnement napetraka mihitsy zegny no ny favoriser hoe le exploit-nany tamin'ny fotoagnany reny de vao koa nisy le fitantanagna atao agnatiny tao ka io secret io amizay zegny maro miasa ao misy ny cadre hitanareo amina glacière amin'ny quartier Diego zegny regny zegny ny cadre fa misy koa zegny olo ataotsika hoe agnatiny ao ataotsika hoe ouvrier qualifié sy ny karazany regny mipetraka agnatiny tanàna chef d'atelier chef de géométrie de vao indrindrandrindra misy olo tsisy qualification misy zegny olo kahiagna le manafy tsisy asa an-tanàna hoe kahiagna hoe bon misy sambona avao mila diovigny rô mandeha misenga zay le terme nampiasaina Diego igny amizay misenga anao taloha zay namareny hoe andisenga anao koa fa mareny andisenga zay bika zay misy manavo zay misy manavo zay donc zay olo jiaby amin'ny tanàna Diego io zay nahazo avantage tamin'io fisien secret en binôme andraiky io pêche froid io ndray jusqu'à makorel blanco aminareo zegny mbola nahazo fotony ireo armateur le tompony sambo zegny arivariva reo mandeha mivahine zegny na azafady koa manona agnarany institution olo tsy hoe nareo vahine fa misy makorel azafady indrindra na nouvelle hôtel fa koragna tsy mety atao zegny ireo naboro vazabo avao jusqu'à amin'olo pirody zany izy tamin'ny fotoagnanana zay tsy nagnano fotony tamin'ity fitondragnany rajoela io boka makorel namezagna vatsipe tsy tononoko izy fotony vavanakay volana sy mavesatra vatsipe zay zany hoe makorel mbola namezagna vola tamin'ny covid iny anareo natadidy zegny ny kahegna makorel jiaby namezagna vola fa Diego azy tsy mila zegny fotony raha ifa agnatina ambiasan'ny fiainagnan'olo jiaby ao zay samby olo zay mahazo amin'ny anjara tokony rahabe fotony i sambo iny koa avy ao zegny magnano approvisionnement rô magnano course rô sy ny karazany sy nama ke nagnino secret courant secret satria io dia poumon-ny ville de Diego tsy anana stabilité ville de Diego raha tsy mipetraka problème ny secret kanefa koa zay raha misy directeur en secret zay démission igny zay tsy manana problème tana ela amin'ny raha namagna io ane atsika ne volaniko olo pijirany atsika olo pirana atsika olo tanana raiky atsika tsy anefa netetiky meso hoe zegny hoe sy namany fa izy koa fa raha fa tsy leonao misy irany fandrama zay tiako be loatra aminao raha andesinao izy azonao pilote nitondra avion izy be loatra misy irany fandrama faelaela azafady zany fandrama za koa mamindrina iranao hoe be loatra aminao raha andesinao anao mahaiza raha andesinao fo izy koa fa tsy hitanao hoe raha andesi ty tsy amin'ny babakin-dohako atsy tsy mahampy le compétence le be itondrasako izy tsy mahampy le synergie le énergie itondrasako izy avy amin'ny iran'ny fandrama hoe be loatra aminao volany raha andesinao agnatin'ny iran'ny fandrama hoe misy mikoragna izy hoe ino tsy ako mahino pilote mitondra avion sy ny namasina fa diako maleza fa tsy maripaelaela zay ty fa konka kesafi karakara zegny dikan'izay zegny tamin'ny fitondragnany taloha teo zegny reto olo reto manko système ny tsy Christian io de système népotisme fianakaviagna raha koa fa mahakasiky fianakaviagna andreo io mandeha fo io fa tsisy nino eky fa fianakaviandreo olo aby ty fo zegny namezany ragnahary asoavagna ambony tany eto ke koa fa tsy raha idirandreo zegny tsisy raha mandeha koa tsiro tsy magnino zegny raha ohatra ka hoe hitondra amin'ny hatsaragna tsy magnino any zegny koa hitondra amin'ny hatsaragna fa izy koa lahaby nitondra amin'ny raha tsy manjary sadasada ivolagnana zay nanomboko io directeur io iabelo nitondra za ty nahita nandifasan'olo za document confidentiel ny secret mikasiky hoe fitantagnana ingaio 2 jours week-end za tsy nandry namaky raha io lohanaka nangagna haza lavolao karakory tsara de vao za mivolagna hoe non tsy possible raha karaha ty
fa rehetra zany noho ny bandakama zany nohona atsika zao vo afaka mivolagna boka fotony taloha toy azova saky volagna karaha zegny tamin'ny taloha toy zala atsika ohatry zay nefa talatala zao le azonareo le risque ny resy mindezehe aty mikoragna zegny misy boka anareo zao le maromaro poste anareo magnano mandiza raha itsikitsiky fa mafany rapprenez amin'ny namagna jiaby mikoragna fa zay tsara teto mitako hoe amezanareo poste à gauche ou à droite sy ny nama sy ny nama nefa mariny ny fitaregnana anareo ka ny raha nisy zany ny tegna problème ny secret zegny dia tsy fahaizana mitantana zegny fa tsisy raha iadinikevitra amizegny tsy fahaizana mitantana io na tonga io orinasa io potiky tsy fahaizana mitantana agnatin'ny tsy fahaizana mitantana zegny zegny le hoe fahaizana hoe fiaragna hoe ino la bandinaka ino la hitanantsika zegny amin'ny université ry zo misy koragna mandehandeha agny amin'ny université fa hitsy agnatin'ny sujet-tsika niany hoe ultimatum hoe raha zegny hoe andraiky tsy haiky milefa miala amin'ny campus ny université anareo ve entre parenthèse fony nakaty amin'igny université nantsano ro tsy haika bony niadina tonga rajoelina irompany ro zo io voaterina andeha noty zegny merci nataotsika ro merci nataotsika mpianatra ny université zo io hoe bonareo baraka mandeha mody fa ndre problème reo fa tsy voaresolo ajanoko akenikeny amin'io satria tsy zegny ny antony sujet-tsika niany ke raha misy zegny amin'ny situation ny secret zegny dia tsy fahaizana mitantana misy namagna atsika io Faby ya afaka mi-intervenir izy afaka mametraka famontaniana na afaka mirabe koa izy problème voilà ya juste za midry kely amin'ny sujet allo bas tanareo mbala tsara tsika jiaby magnano voilà tsara ya mbala tsy fa somary mahitsy satria mbola ampiasana za fa za hidry kely boka za iboaka bon mikasiky problème-tsika situation misy atsika jeudi tsy dia sujet loatra andeha hidirako fa za agnaty koragna ely hoe mikasiky Abel mikasiky secret zegny zoko soa problème mipetraka mikasiky secret tsy haiko za tegna tsy mahay fa hoe mikasiky la famille Christiane tsay miaraka amindreo jiaby ao za mety magnano avocat amy raha zay satria koragna io mipodimipody matetiky loatra hoe la famille Christiane tsay zegny de anabaviny na riralainy tsisy nahazo avantage tamin'ny fitondrana ary agnisan'ny zegny azovy izy Abel volagnitsika jiaby mety tsy compétent izy amin'ny fitondrasana secret baka eo amizegny io ralainy premier ministre teo za tsy karaha zegny manoroanta Cécile fa atsika aza midriky hoe fa problème mipetraka Christian la famille nazy jiaby hoe ro tsy andeha hidredre na andeha hitomagny hoe amin'olo hoe Christian tsy nagnampy zay na hoe Christian niala zay fa hoe zay matetiky hoe ampodin'olo raha io chaque fois ampodin'olo fa problème ny Christian inazy tompony fo fa aza ampidirinareo amin'ny Abel aza ampidiritsika amin'ny manoroanta sy ny tany za tsy d'accord azafady mon frère azafady 2 secondes non 2 secondes mon frère 2 secondes mon frère azafady 2 secondes mikasiky secret za tsy d'accord amin'ny raha volagninao zay fotony masonakaty nahita 2 jours pendant week-end za namaky compte de résultat ny secret sy namany de ivolagniko aminao eto azaveko aminao eto mihitsy raha volagniko zay fa hoe tsy fahaizana mitantana ninga tsay Abel io nde izy tsy direct izy za tsy migaranty izy non zegny baka maleko anao amaleko anao zegny azafady ton e za nahita 2 jours za tsy mandry namaky raha zegny mba nianatra nandeha l'école fo za ty
2 jours. Oui, ino matonga ty secret ty lasa io situation io. Za tsy hoe mivolagna hoe parce qu'il porte le même prénom ou le même nom, j'en sais rien. Entre guillemets, raha ohatra ataoko amin'ny tenin'ny tanora izy, je m'en bats les voilà. Fa hoe ino raha misy ao amin'ny secret anao? Je suis scientifique de formation. 1 + 1 naka égale 2. Io tsy sandra mampiavadiky izy égale 3. Donc ny zahavako, ny étudieko ary nandaniako fotoana nandritra ny week-end araiky, ino marina raha hitako maso ty. Ke eto ivolanako aminao, ary za mivolagna zegny ary angatagna audit zegny. Baka olo hafa koa magnamariky raha volagno zegny, fa izy koa Zany d'accord koragnanao zegny, fa le koragna za tsy d'accord. Le ouais, la famille chrétienne, ça c'est d'accord. Parce que la famille chrétienne, ça diaby, a pu dire un problème. Parce que la chrétienne, non, chrétienne, ça, la famille n'a pas problème. Chrétien, ça et tout. Pourquoi 2 secondes. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Il y a un problème, problème. Non, c'est problème, Fanaction, atikambala matsintsiny fois. Zati miaro belle parce que itatika métis compétent izy tsinande amari problème au secret. Itanaro tsinande tsisramanjari secret. Tsinande asam za inyi tsidira. Kabaru tsidira. Tsidira no zini boka sizine niano. Yeto ni sivula la famille. Christian c'est un mauvais. Ils ont un petit problème qui a un compétent. Tom, anao tonga de dosovy koa anao azafady mba jay koa za mi raha heko. Mamagnajanjano mi raha heko boka. Agnaty problème. Azafady mba jay za mi raha heko. Taniesa frère. Za koa nahita raha zegny. Za nahita raha zegny koa. Nahita raha zegny zaho. Ke za mivola secret eto. Atsika jiaby nahita secret tsy mandeha. Problème hitanao ve compte de résultat secret na aloe problème ny aberdy efa tsy problème christian tana gouvernement tsy nandeha problème christian problème christian ito anao to azafady anao koa nagnano mathématique domaine de définition tonga de azafady tonga de 0 fotony taraty za tsy miaro olo fa le hoe direct ampidiritsika. J'ai problème au Diego azafady. Problème ça c'est un contre fitondrana ty. Ça tsisy raha azoko amin'ny problème ny Manoroanta, problème ny Abel, hitatsika problème au secret. Tsy nandeha tsisy raha manjary. DG tsy nahita solution. Dikaze mauvais, mariny koragnanao io. Azonao, karaha zay koa fanjakagna teo atsika nisy premier ministre. Tsy nandeha problème tsy nandeha boko amizay atsika tsisy olona azo avantage ata araiky na Diego tsisy avantage ata araiky pontapaka ro baka Ambilobe tsisy raha manjary problème azao ty Christian zay zegny fa atsika zay tsy manjary azonareo fa le problème mipetraka isaka koragna mandeha chaque fois direct hoe ampidiritsika hoe azao ty Christian zay désolé za mi raisonnement zegny anao boko azafady aminao fonoko aminao zegny. Désolé za ma fa digny domaine de définition atsika mbala matsinitsiny eto ifaniry soa fanaction ino fa préparation any hitanareo tsika mbala mivolagna eto mbala magnamefazava mbola magnano introduction za to hoe ino ma raha ndeha ataotsika amin'ny secret io tonga de hoe atsika volagna zao pour zany fanaction président tsika jeitsika mipetraka ao zao fa entouré ny bourozany
azonareo atsika mbola matsinitsiny rifaniry soa fa sur place fa n'action atsika mbola ambadika aty fo firy bozany fa mijotso atsika amin'ny malo zao zay atsika mbola le samy miaraka mijikatso ataovy levy allo ataova arbitrage zokbe ataova arbitrage ny levy ty fotony io levinao io ataova arbitrage anao mametsika hoe ino zegny ny antony rabe aminanty eto tsy korana ifabra teo zay amla mitare volagna ravina ifabra camaradinao io namanao karaha direct fa coopérative la iny jiaby mbola tsendriky vita mbola famille cher mbola famille cher zay mbola titany ravina ifabra ni raha mandalo ny kelsky ni raha hitany ka justement baka zay baka ny bolaniko teo hoe Faby izy mbola agnatin'ny magnazava izy ane tsy nanonona agnarana hoe fulany amitsay Christian na Rayano amitsay Christian fa hoe la famille baka maro azonao la famille maro karaha ataoko zany zao za mety zay ndraiky Faby fankahe zay mety la famille amin'ny mampinamagna maro baka raha ndesiny la famille io tsy voatery le votre karaiky ny la famille namanao zao meilleur aminao il faut considérer non la famille que zegny andesa fagnazavana anao Faby zaho zokinaka amin'ny magnaraka zegny anao koa magnano levy karaha ty ary accepteko izy à une seule condition oui koa fa magnano levy eto atsika fa mikoragna tamin'ny l'après-midi tsy hain'olo zay baka hoe ino sujet taonao niany on est bien d'accord oui hoe ino sujet taonao niany ikoragna ino anao de ino koragna mety angatako fidirigna agnatin'izay voilà donc anao amin'ny levinao anao tokony mametraka arbitrage hoe mirecadrer les discussions na le hoe les débats parce que débat tsika midéraper et ça part dans tous les sens eto mikoragna secret voilà eto mikoragna hoe i Christian premier ministre tsy hoe mikoragna hoe izy manana baviny tsy ako azovy amin'ny université sy ana raha lansinam c'est pas le sujet c'est pour ça que mon frère anao hors sujet anao koa nagnano mathématique zany tsara mathématique nao moin mihitsy nameziko anao fotony sujet nagnino secret nagnano karaha io baka vonao mibolana zanasy ma fotony raha karaha tsy mety aminakabo fotony atsika boka magnarasa datsada atsika boka degomne wata fa mba ampiasa ely koko raha nikoragna ito hoe nagnino situation secret no karaha io mbola andeha agnazava zegny mbola tsy ediky midika akory za amin'ny anao mikoragna aminaka hoe ya tsy Christian anao mba namaky eny compte de résultat zegny mba hitanao tableau zegny zala za volagna mihitsy hoe misy olona andefa raha zegny taminaka weekend naka tsy nandry any mamaky raha nde lohanaka nangana hoe ino mary raha ty za tsara mandeha magnenjikenjika olo eto ino maintérêt-naka magnenjika olo za mampiasa secret tsy namasinamana ino marazaka Madagasikara za mo tsy andesa tagny atsika za mifankadala karaha io tonzala anareo boka zay azafady ty le problème tsika surtout atsika côté agny problème tsika zegny atsika lasa mandrombo olo fo fa atsika zegny io nalamatsika zany volagna io misy io la olo tsy ataoko la olo izy fa le raha lay amin'ny dasiny le responsable ny raha mikasiky université natsiranagna io promonakanga io fa zany aby nivolagna tamin'ny levinao teto hoe za tsy d'accord amin'ny raha ataony c'est pas parce que hoe izy namako zegny za tsy maintsy andrombo fo hoe misy zegny sy zegny atsika mila magnova amin'ny toetra tsy manjary raha kakofa tsy manjary par raisonnement cartésienne tsy mandeha mizaha moasy ndraiky tromba za mivolagna zegny fa équation hoe 1 plus 1 égale 2 ty koa karaha ty agnazava zo zaho de misy koa sasany hoe za ty volagna aminao rahalahy anao mba navolagna tany roapitologno zegny raha objectif ny raha ndeha koragno ty hoe ino raha nandalako fotony olo jiaby io tsy managna niveau de connaissance hoe ino marigny raha nandalo tamin'ny secret tao roa zao mahita hoe ro mpiasan'ny secret na bony ny grec nde misy olo azy nitokiky ro nareo secret nisy tagnatin'ny olo ino izy ty influenceur amin'ny Facebook aby nagnano zegny nareo agnaty secret mba volaizy tokony azontsika tsara hoe nagnino ma DG ino adosindreo nagnino zay ro nitaky zegny ino amindray raha proposendreo tsy namany mahatonga atsika zo amindray hoe ino raha tokony ataotsika amin'ny secret no hitondra solution za agnatin'ny vidéo nataoko jiaby za mitondra solution za tsy ino ma problème nakamy la famille tsay zany tsy managna olona amindreo za natana hely pon
fa hoe io koa olona magnara sadasada io na tsy haiko azafady togno io na tsy haiko Christian io na zovy izy hoe c'est pas parce que izy boka Diego izy koa fa mampina tay olo za parce que za Josaph boka Diego za naona izy za tsy namana ro amizegny problème zay bon raha io feky fotony manjary lasa c'est même pas la peine andeha lui non ataotsika magnaraka zay magnano débat zegny rabe c'est même pas la peine ouais non hitanao 2 secondes foton izy igny baka atsika nagnano hoe misokatra le débat azonao na za na anao tsy agnapo hoe ho avy agny kabarina desiny zama igny baka azonao izy fa tamin'ny antenne io ne izy vao nivolagna azonao koragna azandre attends non le raha zany dommage mo atsika vaokana antsirana igny le raha dommage igny fotony za tsy aky apporter hoe le problème tsika baka ton io matetiky volagniko hoe atsika tsy mahay magnano débat ny tsika débat tsika toujours mangala raha antendrony direct or hoe anao karaha mitsaboka kakazo ton anao koa mitsaboka kakazo karakory anao voeny atseny ka tsabonao rozenao izy zavanao karakory fitombony karakory aveny izy ho kakazo fa izy koa izy mbola izy natsabonao fa izy vao miboaka rabe nazy izy direct fa totofanao izy maty bonheur baka asa azonao raha tiako volagny ton mazava tsara aminaka le raha fa izy hitanao azafady aminatsika jiaby magnaraka le élève-ny magnaraka somary misy io baka io débat za tsy managna problème so koa aby sasany hoe non za tsy managna problème amin'ny rahalafo fa le hevitsy ko mety tsy mitovy fa raha tiako zany zegny agnatin'le débat zegny mahatonga za mivolagna aminao zokobe recadré za zao tsy hagnazava amitsika hoe raha tsotra fo nagnino secret avy amy situation io a nagnino ro mpiasa boly mitaky nagnino zegny le olo nitaky le fialan'io fialan'io DG io de ino man raha proposé-ndreo koa zegny mba hafa fotony anao magnadoso olo tsy voatery magnadoso olo fa mba hafanao koa zegny mitondra hoe solution agnatiny zegny tsy haiko zegny raha zavako fa bon moi je suis dans l'état parce que voilà za tsy de fataoko midika agnaty direct gongagna amin'olo karaha igny fa za de nakatsotra fo izy koa zegny ataotsika mety azafady indrindra ifonagna aminareo jiaby magnaraka ty lève ty hoe misy igny fomban-drafo io hoe olo tsy mitovy hevitry fa misy olo fanatisme baka amin'ny fiainana misy zegny olo tovady rabe io tsy tokony karaha zegny le vision ataotsika amizara zao io za zao io za Fabre Lucien izy koa fa hitanareo misy raha hoe namezagna andrevitry tsy am'le tokony andiany rabe izy azonareo volagny no tsy aminany raha ataonao io fa eto tsy haiko hoe ikoragna secret fôtony za fa nikoragna de introduction naka hoe ino importance secret amy tanànany Diego jusqu'à amy makorelo za mbola mahazo vola po amy secret no navy amindreo nareo lafa mitsy Christian ampidirinareo jiaby agnatiny anabavy zay hoenino koragna eto ny segreny baka voa le olo tia débattre aminaka olo tia devitra aminaka ndre boriboriko taratasy araiky mikasiky raha momba secret fo tsary ny zavany masonany de adala mizana andany weekend naka mizara io nanaky raha ny comprendre raha io azafady kosa mba jeza amy raha nataoko hoe raha azafady zegny tompoko le izy reno to aloba beko le adosoagna parce que le live naka marigny fa atsika io samy tsisy nagnapobaka initriky izy nandeha initriky la famille ouais bon za non karaha ty raha volaniko aminareo raha volaniko amitsika fo karaha ty ataoko résumé feky izy fotony je suis plus dans le feeling ny dinaka tamy vonalohany zegny de tsotra hoe bon secret zegny nahazo résultat rô zegny nahazo résultat rô miala DG mahatonga za nagnazava taminareo nagnino nadoso DG io baka ho azontsika vahoaka nantsiranagna tsara ny nagnino ngia tsy hoe noho izy mitondra agnarana tsay abel tsay io nagnatsona izy fa no tsy fahaizany olo ngia io mikantana fa ingarana le raha latsika taloha teo io tsy azony agnatin'ny bakin-dohananao nagnino zay raha tsika zavako hoe tsy agnarana nandesiny tsay ny problème fa noho tsy fahaizany mitantagna io na Josaph Abel agnaranana ataotsika hoe raha lako izy fa izy nde raha lako io izy koa tsy mahay mitantagna izy tsy mahay mitantagna fo tsy za Josaph izy de io boka raha lako tsy maintsy karaha zay raha tsika nazavako teo fa raha ty ma zegny atsika zegny
atsika eto za mahazo raha volagniny koto atsika ataony bado azafady eto za mahazo raha volagniny zala koto ndraikindraiky za tafibolony ton radio mary raha volagninao atsika direct ala anao baka mizaha olo zay cartésienne soit ianao cartésienne 1 plus 1 io égale 2 io tsy égale 3 donc zay misy résumé atsika zay raha misy amin'ny secret amin'ny magnaraka à tête reposée apaiser tsika mikoragna izy fôtiny ça partit dans tous les sens mais c'est pas grave fomba débat fo io tsy problème za tsy manana olona amin'ny raha lako igny ary fonoko aminany raha ohatra ka misy teny nataoko mety natafotoagna izy anaovaka azafady aminany koragna eto aza resiny ratsy raha lafa atsika miady hevitrytsika fony tsy mety tsy mitovy angamba donc secret zegny nanagna problème amin'ny fitantanagna tamin'ny DG io ke nangataka rô nagnadoso DG io araiky zegny de rô nangataka nagnadoso DRH rô nafaka koa io de agnatin'izay zegny amin'ny secret anao zegny misy olo fa tokony nandeha retraite zegny mbola nitanagna niasa zegny de nangataka koa zegny regny olo falosy retraite zegny olo mandeha retraite zegny fa tokony mandeha retraite bien évidemment zegny mba fa tokony hoe mba misy promotion en interne ro amindray zao zegny nikoragna hoe ino ataotsika agnavotry secret zegny za amindray tokony hikoragna le solution tondrasantsika fôtiny fa mikoragna amindroagnany satria anao magnadoso olo ane tsy voatery agnadoso olo parce que anao tsy tianao le olo efa misy antony rabe fa atsika boka eo koa mila magnano tsaratsara aminany ke amin'ny secret zegny eto fotsiny raha koraniko amin'ny raha tiako hitodiagna amin'ny monsieur le député matomboka ane raha tsaiko nikoraniko niany fa izy zegny roboka le raha amin'ny député Bora Réglage raha tsaiko nikoraniko teo niany izy koa nandeha tamin'ny tokony izy le débat hoe monsieur le député anareo zao io mizany atao hoe loi de finances initiale proposition de loi de finances zany hoe zegny avy amin'ny assemblée ao zegny ny loi de finances andeha dinino ke za zegny tsaky ivolagna tamin'ny député teo hoe tamin'le koragnatsika nandesiko au départ hoe i secret zegny mba ahafany relancer zegny mba ahafany miroso hoe magnapody izy amin'ny le consommé zegny secret mila vola karaha nataony fanjakana ty tamin'ny Jirama satria hainareo tsara fa fanjakana atsika ty de magnano subvention Jirama donc zegny monsieur le député Bora raha ohatra ka regninao agny ty afatra anaka ty fa na kainao manokana za tsika mikoragna zegny autre chose fa mila zegny amin'ny loi de finances izy io amin'ny enveloppe ny ministère ny industrie dia mila agnapidirana hoe vola mba ahafany secret managna zegny enveloppe tosika zegny amezan'ny fanjakana ahafandro miasa ny ahafany secret miasa zegny de tsotra ho résumeko aminareo na mba ahafatsika miredémarrer secret zegny misy atelier efatra mila poditsika en fonctionnement zany hoe atelier efatra mila poditsika en fonctionnement de hoe atelier mécanique satria secret io nampalaza izy ary zegny miasana amin'ny sambo de magnamboatra ny atao hoe regny machine moteur agnabony sambo regny na hoe usinage na outil zegny donc zegny karaha ataotsika hoe magnamboatra mila misy machine na tour na fraise sy ny karazany sy ny namany donc zegny io atelier mécanique io zany na hoe atelier machine io mila ampoditsika mamelogna anazy aussi rapidement possible mety misy machine ao donc io machine ao zao io zegny moa ave ro machine ro par quel moyen afatsika mi-entretenir reo magnano remise en marche anazy io mila chiffregna zegny mba ahafagna mapetiky izy agnatin'ny enveloppe agnatin'ny loi de finances io karaha zegny koa zegny secret laitsika fa izy magnamboatra sambo tanka izy magnamboatra sambo dika zegny misy resaka tôle ao soudure sy ny karazany donc zegny le atelier mikasiky le tôlerie tuyauterie regny zegny tokony atao izy mampatonga izy ataotsika directement en activité karaha zegny koa zegny ny amin'ny secret misy nataotsika hoe atelier électrique satria regny moteur électrique ampiasainy secret ohatra tanareo izy misy bassin misy rano mila pompegna raha jiaby izy moteur électrique magnano rebobinage na machine électrique maventy regny tokony dotegna en matériel sy ny nama de vo indrindrandrindra atelier na maintenance raha jiaby izy ilagna vola ke raha ilagna vola io même si misy partenaire afaka miarasa amin'ny secret sy namany fa raha angatagna amin'ny député Bora Réglage igny hoe tokotry misy enveloppe izy magnano atao hoe amendement zany hoe loi de finances zao io ka tsisy raha mikasiky secret fô zegny ane ilagnanao monsieur le député Bora miady ny intérêt ny secret ary zegny atonga introduction naka tamin'ny koragna to hoe ino ma importance ny secret tamin'ny
vily dédié koa fa le débat ma zany vily tamina raha tsy tokony idirany tsy agnatin'ny domaine de définition magnaraka izoko be izy koa fa karaha igny atao raha za fa tsy aby eky fa bon refa ianao zay mirabe aminazy fôtony nakazy domaine de définition fa nikoragna tsy ino marande koragna tsy nama bon du coup zany agnatin'izay zay mila ampidiriny mila zavany député bora zegny réglage agnatin'ny raha io hoe tokotry misy enveloppe afa atsika mi-booster secret ilansegna izy agnatin'izegny amin'izay zegny mahatonga secret afagna miasa zegny eo le matériel fa eo koa consommable satria amin'ny secret reo olabona misy matériel fa reo koa tsisy le matière première zegny zany hoe vy sy ny namany sy ny karazany regny reo tsy afaka miasa donc re izy tokony chiffrena sy ny namany atao agnatin'io budget ny loi de finance io mba ahafandro miasa mba ahafandro zegny commence tsikelikely zegny miala amin'ny olona io satria atsika tsy manolo araka nataon'le raha lafo teo io tsy manana problème amizay tsy zegny si c'est pas le nom le problème mais est-ce que la personne est compétent valia zegny fa izy koa zegny atsika zao magnadoso olo araiky agnapidiko olo araiky plus cancre que lui tsy avy agny ny tologno manana occasion atsika zao zegny mivolagna hoe ty olo ty zegny tsy nitodiny raha satria noho ny antony cartésienne fa tsy hoe agnarana nandesiny fa io na josaph io na mboto na rafoto zay le fandeha fa bon ya renao tombesa boka hitanao za teto fako moaly zany volagna zigny hoe le industrie fanjakagna tokony important plus am budget finance ataondrozy io plus que le privé hitanao koa nipetraka le assemblée za gaga tsy haiko na hitanao na remarquenao raha igny ton hoe tiako ndraiky raha nivolagnindreo amin'ny assemblée voalohany tiako ne privé exact d'ailleurs au passage entre parenthèses anao fa mivolagna tiako zegny voilà fanjakana zao boka entre parenthèses amin'ny tiako zegny anao fanjakana zao mivolagna hoe vide les questions tiako mbola nagnany état malagasy vola misy impayé ro tamin'ny raha ino impôndreo tsy nifendro na ino tsy volagniny président colonel amizao hoe écoutez démarrenareo tiako io fotiny mbola gaso le iasy atsika degoagny ane mbola misy fermandreo koa ne marikitry rachara regny bon soit tiako izy koa fa hipody asa au moins zay une partie ny aérendreo le raha tsy nifendro tamin'ny fanjakana igny fendreo pour de bonne volonté fa tsy hoe matimaty momboka igny etany raha tsy azony manafy boka karaha ty atsika zegny trop binaire loatra atsika zegny koa fa tsy fotsy joby atsika zegny tsy afaka mivolagna hoe gris raha ty ane mety misy raha raiky karaha ty mety tsara nataony ngiaty fa misy raha karaha ty ndraiky izy koa nataony karaha ty mety mampatsaratsara izy fa atsika zegny fanatisme zay le problème natsika côté makoa zegny azon'le betrotsika lonjany katy io mandroboka betro atsika tonga de binaire soanao zay contre io fa contre anao fa na misy raha tsara nataon'olo i anao fa contre fo soanao pour io na misy raha tsy manjary nataon'olo anao fa pour zay le problème ampianara zalazaza alfasalikôly zany katsikatika ko karaha io fataotsika zany navinikaiky za koa naregny raha igny tamin'ny assemblée nalatsika ny citeny zany kaiky bora réglage ne tanenareo izy zany kaiky izy zany re volaniko taminany atsika samy niaraka nianatra tampiflo za taminany le secret zavaloha fa tsy le tiko ne privé volaniko taminany za tsy malegny tiko za tsisy problème amy tiko mais le secret ny fanjakagna io ny tokony zavanareo voalohany fa tsy le tiko privé izy volagninao zegny za tamizay ne nivolagna tiko koa mbola misy milliards et des milliards detiny fanjakagna mbola nagnano fanjakagna vola ne tiko et pourquoi basy tsy fen tiko tseky le atsasany za malely regnao ton za malely commentaire ny ton raiky ty zao malaza hoe zegny tsy vita eto volainy fa anareo mijisoagny karaha fagnisoagny marigny anao ton marigny raha volainao zegny ane hoe ty firenenantsika ty ne anareo koa ne mizara koragnina eto ane tsary niova firenenantsika ty mitady atsika jiaby eto tsisy messia eto tsisy hoe messia ambesagna hoe nga raiky ty zy boka agny
raha jiaby io vitany sy hely. Zay angeny raha mila midika agnatin'ny lohantsika igny. Fa eto izy nampodiny ro colonel mitondra io ny famovagna dia miainga aminatsika tsaraikaraiky na tsika ragny na izy boka faniry soa volagniny zegny. Faniry soa ne namatsika teto izy exactement. Izy toagnane izy nitady place na fa eny place hoazy. Amanera izy est-ce qu'ils io naviagny nisy fiovagna matoany DG police igny nagnazava raha momba amin'ny police dikan'izegny nde naviagny atsika jiaby andafy aty tsy traiovany agny atsika jiaby koa tsy miaraka mientana miaraka mitsanga agny tsisy raiova. Boka karaha ty le situation anareo zay mahaza mampitovy situation na jiaby andafy aty. Misy olo mipetraka taminareo tagny nagnano mahamay izy tagny tsy haiko nanindra nataony tagny nilefa izy navaty. Azonareo zegny misy olo efa teto nagnano velon-tegnanany karaha ohatra ataonay zao zay velon-tegnanay le eto ton zay zao tsy afaka tout de suite amare marandray iala asanay sy ny namany andeha agny sy fa nde magnano zay ndraiky zegny zay mety mikoragna magname torohevitry sy ny namany sy ny karazany tsy voatery raha volagniny marigny fa mety farifary agny. Izy mety tsy marigny fa farifary tsomba hoe mety misy raha tokony tandrignesana amin'ny raha koragnindreo ingabo tsomba de mba tokony misy raha mety dinigna hely amin'ny raha volagnindreo tsy hoe ke le présence nay tsy maintsy mandeha agny. Olona lefa baka tagny rongana rabe pody mandeha agny ro fa zay fiainana ro za zio zala miasa nakamonako anareo mahay karaha directeur ny secret nambarako anareo baka tsara hetsika izy karaha directeur ny secret izy koa mpidiry zegny ino avantage-nany jiaby sy ny namany miaraka raha zasy ataotsika boriboretsika izy karaha directeur andreo zegny eo amin'ny 30 millions de francs malagasy. Izy koa miaraka ao zegny le avantage-nany jiaby sy ny namany 30 millions de francs malagasy. Niany 1 euro est égal à 24 500 francs. 1 euro c'est 24 500 francs. Donc si tu divises 30 millions par 24 500 francs, yo omni 1300 euros zing ni karamani DG secret. Raha ohatra atao en euros izy. 1300 euros zing eto andras to 1300 euros eto smikara. Olo magnano smikara. Karakory mataoko za zao ohatra za tia vola. Za am tany iasako am karamanakamonako agny. Oui, ialako zo andeha hiditra agnatin'ny zay karaha zay. Amle mody volahinareo baka zay. Hoe modia le raha tsy vola fo mba mikoragna antegna hoe karaha ty sy namana fa atsika zay aza magnaraha coursi be hoe rô zay karaha DG secret zao nde zay asa nde karaha manazy igny efa 1000 fois karaha par rapport amin'ny karaha mafarana ambana amin'ny secret anao olo mipendre hitanareo le décage-ny karame maintenant atsika izany côté-ny secret amizay raha ohatra misy manafaraky mipendre le zala nagnamboatra sambo igny zara karaha manany mahampy 1 million de francs karakory ikendaigny agnanasanany izy mamono tegna magnano peinture io 1 million de tseko 1000 francs nefa directeur anany 30 000 euros hitanareo le décalage agnaty zay atsika zay tsy maintsy raha io bloko aminareo hoe amin'ny mathématique raha jiaby resaka hoe repère ndraiky proportionnel fo aminay aty karaha zegny ohatra hoe sy mikara zegny mikarama 1300 1200 euros zegny normal aty satria fondron-tragno aty le 800 euros zalahy so nareo mare 1300 zay rangana sofinareo 400-600 euros tragno aty dika zay antsasany karamanao 1300 fa roso amizay fa amin'ny tany hafa agny tout est proportionnalité zay ny volako tamile tonto hoe domaine de définition débat eto tsy mikoragna la famille-n'olo fa débat eto secret anao koa fa miala zegny efa hors sujet gnaranao zany donc c'est même pas la peine atsika débattre agnatin'ny le raha zay karaha zay efa le raha zafady zalahy mifotoka amitsika jiaby tsisy nino fa izy io boka ton hitanao fady le raha tsy azon'olo karaha ty ireo mampitovy le réfugié politique ndraiky atsika le résident raha roe zegny ne tsy miry karaha ataony faniry soa ne olo réfugié politique na vient tandafy dikan'izegny izy tsy niasa teto normal izy koa vaky lalagna izy nody karaha ataony rosy atsika jiaby na rosy ne teto hoe réfugié politique izy koa fa nisava lalagna réfugié politique jiaby koa nody
Ary le fipitrany réfugié politique en France misy limitiny. Azonao zegny ton, atsika jiaby mahay lalàgna zegny. Le réfugié politique misy limitiny pitrany andafy. Karaha ataon'ry azafady Ralako Fleury, réfugié politique navy Fleury andafy. Fa atsika le résident, atsika le tompony magnerana, anao koa misy velon-tegnanao eto, niasa anao eto, mikarama mitosy migy, magnefa impôt. Tsy possible niany amare anao diody agny e. Azo zama. Fabe. Allo. Azo tsara. Amizay, ireo zegny mampirana. Hoe karakory fa nisoa mody anareo tsy mody. Mais non. Situation naka ndraiky fa nisoa en France tsy mira. Mariny tsy raha iragnany. Atsika zegny les réfugiés politiques misy limite pitandro en France. Misy limite pitandro amile pays nampiatragno reo. Io ne karaha vahiny an-tragnonao e. Vahiny an-tragnonao io tsy hipetraka aminao à l'internité. Fa misy limite hoe bon, izy io jusqu'à tant de temps. Sady atsika zegny ton azafady fa manapaka volagna mbola ho avy, atsika tsy mila borné amin'ny esprit e. Atsika betrotsika ty zegny tsy mila fody. Fa sokafa raha io. Tsy hoe kenao fô marandraigny zegny raha hitanao isan'andra zegny nosolonjo fo fa hoe mbaranao fa izao tontolo zao io de io nosolonjo fo. Misy koa agny raha hafa tsy nosolonjo agnarany. Atsika mila mivelatra agnatin'ny babakin-dohantsika ato. Ke dikan'izegny atsika zegny izy koa fa hoe voana agnano iova amin'ny tsika ny problemtsika agny. Problemtsika agny tsy hoe ke olo boka andafa ty jiaby mila mody agny. Problemtsika agny de ny kolikoly. Zay problème tsika ary zay le première partie nataona zavegna teo hoe première partie tsika tamin'ny lapoirino resaka la police hoe nagnino problème tsika agny de kolikoly. Dikan'izegny atsika koa fa magnano étape kolikoly zegny izy fa nazavegna tamin'ny première partie igny. Io atsika koa agnisan'ny acteur agnatinao mampagnano kolikoly. Io koa le olo ataontsika kolikoly. Atsika zegny mila resy lahatra amizay. Fa tsy hoe ke olo boka andafy na olo boka an'Amerika na olo torabiky izako koa agnova zo. Anao koa tsy vogn'ny Iova, io tsisy raha Iova. Zagny amianareo exemple tsotra marakonaka tamin'ny quartier-nay ta Bazarikely tany. Tamin'ny quartier-nay ta Bazarikely teo zay tankilany annexe Ankarana io. Io zegny io tany pitranay tany l'époque. Annexe Ankarana militsio io zegny. De misy navinisy teo manafo bourgeois zay nandafo toaka épicerie zegny izy Jackie zay agnarany de miala eny izy navinisy pissoir tany famaniagna zegny. Izy io tafa napindran'olo ary amin'ny tany fangalagna sary amin'ny marikitry ny arabe regny. Fa teo zegny teo nisy tany fagnanaovan'olo tany pissoir. À l'époque azo koa moa zay mbola mabotiboty tamizegny 5h 6h la commune avy mitondra ino karaha ataony pompier igny magnadio raha io. Jusqu'à midika amin'ny bazary kely agny. Zany hoe izy koa fa 6h mifody bazary fa tsisy olo mivato, ro mandrozy rano amin'ny rahan'ny pompier ro boka amin'ny lamarine amin'ny secretnao eo misy pompier boka tagnatin'ny lamarine tamariny secretnao foyer tary mbola lera be. Diovindreo madio tsara teo tamizegny. Taty afara iny raha misy atsika amile fivoarana zegny. Anareo tsy mahay fa izy koa fa alignandra, izy io koa fa niova bazary. Fa anareo mba mandeha ta bazary kely fa tara boka zegny. Anareo koa nandeha ta bazary kely à partir ny 19h, 7h haly, 8h haly, anareo mandeha bazary kely tamin'ny mbola izy ôlo tsy nagnano le travaux io. Amboa jiaby amin'ny tanàna Diego magna rassemblement manongana ambony latabra fihinanana hena. Fa fandafosagna hena. Io ro amboa milelatra latabra bo samy magnano oro magna rassemblement. Mifoma ran'regny. Iena nitapagna ry amin'ny abattoir ry ambany amin'ny monseigneur ambany amin'ny abattoir igny zegny. Voilà. Déjà tsy haiko firy taminareo nandeha nitsidiky ta Diego tao karakory famonendreo omba amin'ny abattoir ambany agny.
Ndrenao mivola hoe dira andeha hoanina ena aby. Izy bôka andesigna posiposy. À l'époque mbola nisy posiposy. Izy avy amin'ny bazary kely ary. Hitanareo egny ngaty mahevoka be ndraiky lotonany igny. Ena igny atseka agnaboly latabra ny lafiny amboa la veille. Azonareo zay? Zay le ena hoantsika. Avy amin'izay ena igny tapy eo rango marandraigny rango 7h jusqu'à 18h. Io ataontsika hoe bieriva. Ino man ataony olo dego me terme bieriva zay. Bieriva. Zay terme zay anao mandeha Majunga tsy haino dikany bieriva zay. Le vola ariva fotony faraparan'ny bazary igny zay. Aloha fa le tsy lany amin'ny ena igny. Izy fa ny docteur amin'ny 24 heures igny ampidiry agnatin'ny congélateur. Azonareo zay? Ampidiry agnatin'ny congélateur, congélé ka ena igny. Toute la journée izy tsy fa tsetsika. Marandraigny aboaka andray koa ena igny. Zegny ny zava-misy. Io zany io ato tsika mila miova. Anao mila tsakiana olo hena diego edy. No, izy ko fa nanamboariny maire fa ho tsara izy fa mila tanagna amin'ny tsara. Atsika ne zegny ne ravolaina amitsika. Ny fiovoarana ny fagnovoagna tompoka miankina aminao, miankina aminaka, miankina amitsika jiaby. Firy ola Diego mitanao amoron-dalagna izy mamany devant ny sisin-dalagna io tsisy problème. Izy mamany akopa izy mamany io. Io boka reno Fab. Io boka antony nangalako le volan'ny DGPN teo igny hoe tsy nietany hitondra ozy izy fa nareo vahoaka ny hitondra. Exactement. Non, zay tsara le fandeha. Non, émission ty tokony laminy ihany fotony. Zay atao hoe fampetrapetra izy. Tsy lany kafiazy. Non, atsika hoe boka za tsy namapomboka raha iny andesiny manafo iny vilagna tagny. Non, c'est pas grave. Fomban-drafo zany tsy manana ilo aminany natana ilo. Dianako zegny le koragnatsika roy laha teo hoe zegny ane antony nampifandraisako le police ndraiky le secret. Fotony volagna ny DGPN igny tiako hoe tsy ny fanjakagna apetraka anareo io ny hitondra fa nareo vahoaka nagnapetraka zay io ny hitondra. Nazava volagna anazy igny. C'est-à-dire izy koa tsika ndregny miova olo fa rafitry tsika koa tsy miova, mentalité tsika koa tsy miova. C'est même pas la peine. Tsisy varany atsika ndeo. Izy boka io. Azonao, atsika teo ny koragna. Dès le début naviany ZZ hoe mila fiovagna, mila raha jiaby ravagny. Les constitutions, les assemblées nationales, les directions jiaby ovagna. Tant que ni atsika vahoaka tsy mireklamo hoe ty tadiavinay ovagna, ty tadiavinay ovagna. Président Michael ne tsy hay hoe ino ma raha tadiavinareo vahoaka ovagna. Marina. Koa tsy atsika tompony mivolagna, io tsy hoendreo hoe azova ino raha ndi ovagna. Atsika nitaky fagnovagna. Ino raha misy? Atsika zao mahita timo niala agnatin'ny firaisan-kina. Atsika zao mefa tina magnano timo magnano propagande Ravalomanana. Or atsika jiaby na efa tam 2002 atsika nagnongana izy niaraka tam Rajoelina. Ke niany izy koa izy magnano propagande loloa. Est-ce que anao mbola ndifidy izy? Nefa ny atsika nilahatra 2002 hoe 2009 plutôt zafady. 2009 nagnadoso fitondrany Ravalomanana. Ke atsika anao zao zalahy zamaky lalagna nimboanao ty fa hitanao namono anao tam tongloso. Anao mbola iomba ziny koa avako. Za tsy iomba amin'ny lalagna igny, aleoko za miara lalagna hafa. Justement, misy olo boka zao mivolagna atao hoe ty mizava fa mangano départ, ty fa magnano propagande. Atsika fa nefa navelo korontana 2009 ane timo ndraiky Rajoelina. Ke niany ty na timo magnano propagande aloha. Pourquoi za andeha araka amin'ny timo? Za zegny hitanao ton. Za zegny raha tegna tiako hitondrasana réflexion amin'ny atsika amin'ny tapany avaritra ny nosiny Madagasikara igny. Mba miaza zegny atsika miala amin'ny fanatisme. Voilà. Miaza zegny atsika miala amin'ny fanompoagna olo.
Voilà. Zay zegny mba exercice personnel-tsika zegny hoe za ty zegny namezan-dragnahary babakin-dohako. Babakin-dohanakahy io mitovy amin'ny babakin-dohan'olo jiaby. Na nandeha l'école za na tsy nandeha l'école za na nagnino za na nagnino za fa hoe afaka mahay hoe ny atao hoe ny juste. Io zegny anagnan'olombelogno jiaby notion de juste. Azonao, ny fahaizana mety tsy mampitovy izy. Karaha ataon'izao zegny za mahita zandrilahy hoahoa manaovana mbola tsara anao zandrilahy mba magnaraka ty raha ty hoe anao mahay misoma salegy sy ny namany. Za tsy hitovy aminany. Fotony alatsany rahabenany jiaby amin'ny gitara sy ny namany io talentanany io. Fa kosa raha hitovizanay zegny mba afaka mandiniky miaraka mandiniky zay hoe ino no atao hoe juste, ino no atao hoe marigna amin'ny raha ty. Fa atsika zegny mizarigny amin'ny culture araiky farany ratsy, culture de personnalité. Hitanareo daholo any tamin'ny fitondrana teo hoe merci président, merci président, merci. Mihetsika raha raiky. Olo zegny efa tsy mikoragna raha. Jusqu'à amin'ny ataontsika akondro nangalarin'olo agnatin'ny rova. Aza, anao tokony nandeha nitory anao fokotany ohatra. Aza na amile jirany. Aza tao zay. Fa olo tsy mijery zay fa hoe président no naveto akondro nangalarin'olo. Aza. Ary le président ka taloha koa olo betaka izy bare izy bare. Zegny raha nandrobatagna jeritsika. Du coup zegny, atsika zegny à chaque fois atsika kofa mi-raisonne. Soit anao tia olo, soit anao tsy tia olo. Zegny le raisonnement hitanareo tout agnatin'ny débat igny zegny. Hoe voilà. Tsy hoe la famille zegny hoe aza lahy. Atsika mivolagna raha factuel. Non, déjà volagna igny. Za bouillé izy nandatsika volagna ambarako tsy agny nandehanany baka. Non, zegny le problème atsika côté mi-raisonner raha zegny atsika zegny trop entin'ny sentiment dans le sens hoe amam-polo fo. Zava rabe. Kanefa raha volanitsika jiaby zegny raha io tanao tanànatsika. Karaha ataontsika zao io. Possible anetsika zao ton. Mikoragna raha raiky atsika tsy mitovy hevitry. C'est pas parce que atsika tsy mitovy hevitry amaray na afaka amaray atsika tsy araka higiaka hely ny korokoragna hely. Ny hevitritsika refa tsy mitovy. Za mandesy lahatra anao mandesy lahatra za mety tsy resinao lahatra sy bona fa tsy hoe ke iaza la izoko be igny karaha igny na laolo igny za fa tsy tanaro atsika karaha zay nefa ro avantsika jiranitsika mo ro contraire an'izay ro hitanareo amin'ny dondresaka tsy haiko hoe vite tsy haiko nino amin'ny télé jiaby ro mifamangomangoko anareo mieritreritry fa ro mibokaboka anareo fampitapy aby misaotra lala ese tena aveo baka le tombera. Atsika zegny trop andesiny sentiment loatra andraiky hoe hitanareo fo tamin'ny dégâts nataony député Jocelyne nanao ripondre jusqu'amin'ny piasan'ny police municipaly za magnambaranao za zegny hoe aianao zao io aianao Brenda Fassie anao baka nanazy asa aianao babaya anao tamin'ny monsieur le maire teo mavolagna hoe non ty tanàna ty misy lalàgna ataovanareo atsika zegny na avy amindray ngy araiky iny tsy haiko asa nino zay hoe anao mamila arrestation azana hitanao mihitsy ny raisonnement atsika babaky mianara zalatsika alifasan'ikôly tsy haike zanakatsika alifasan'ikôly izy baka milambo zegny tao hoe atsika mbo hagnano débat live hoe mikasiky le coco le cerveau parce que misy olo baka izy volagninao zegny hoe tsy voakomandiny coco anazy raha boaka amin'ny fonany andesiny fo mare loatra izy anka tsy tandrignasany hoe suiten'le volagna n'olo igny atseny io izy vao mamaly fa izy miaraka maregny point izy fila magnano point d'interrogation virgule jiaby mila citeny non tsy karaha zegny boka ataondravako tsy karaha zegny de zegny ne naviako teo ny volagna atsika tsy mahay magnano débat atsika côté atsika tsy vitany atsika tsy mahay magnano débat atsika tsy malio débat atsika côté zay problème tsika nino atsika koa mangala onogna alefa onogna raha volako ty ton anao teo nanongono ino dondresaka anao teo nanongono ino fandaranany gaskara taloha invité du Zuma invité du jour anao tsara nahita atsika ny invité indro to fotony iny atsika tsy mahay mivolagna mary raha volanao atsika fa endro fa atsika tsy mahay mivolagna zaha baka taloha teo hitanao dondresaka io taloha
rony mandeha par province raha io koa fa nandeha amin'ny province ndraiky misy vakiondry azalahy question de départ ndeha tondrasana ro vakiondry amin'ny plateau atsika ndeha ie ino amizay fitambarany jiaby io frère atsika tsy maleo la vérité zegny atsika tsy maleo la vérité io hitanao anao koa maremarky za matetiky mivola naka politique tsisy fiavagnana anao ndray avako ndray ralavo ndray nabaviko ndray zamako anao koa fa nagnaratsy nanjara amin'ny politique anao hoaniko ay mariny zegny manaova raha manjary manaova raha manjary fa anao amitsika agny le politique tsisy l'école tsika mila manova atsika koa fa nahita zandry lafaby misy vola izy latsika député nefa izy mahazo vola aminao agny za fa izy tsy haiko aby nino programmenao nino objectifnao fa anao nagnamia za pesosy igny za fa may edy zegny ne problème misy amitsika agny atsika le vision de loin mbola lavitra atsika tegna lavitra atsika désolé zany volagna zegny nefa le raha zegny anao ndraiky koa mizaha anao ndraiky koa mizaha amaranako nakanao mangala izy zandry iabao za mamaranaka fa ya atsika ndraiky koa mizaha anao koa mizaha olo à l'extérieur aty na États-Unis na Europe na Australie na Asie na en Afrique presque atsika côté efa atsika tsy mety mivelatra saigny ya azonao raha volanga no mazava tsara aminaka misy olo magnataka ampidiriny William Razafa sa ampidirinao tsisy volagna hafa edy raha William non za agnano conclusion naka de vo mbola izy miditra amizay za naka zegny karaha ty conclusion malakilaky de vo izy ampidira izy mba anevo hevitrinany za zegny voalohany za zegny tegna mametraka fialantsiny aminareo jiaby nagnaraka levity niany satria manko izy ty magnano levity zegny ny raha tsy hainareo misy travail en coulisse nisy koragnany fagnanovana ndraiky zozoko be hoe karakory levinao niany ino hitondrasanao satria levinany le izy zany hoe zegny izy ny tompony levy de za volany ty parti ty ataoko de ty parti ty mety ataonao de fampikoragna zay satria io ma izy ny tompon'le lève de za tsy maintsy mipetraka agnatin'le sujet sy le thème nataony ok ary volako fa de nde zaza nagnano annonce tamin'ny historique hoe misy lève niany ho zao à 18h heure française dia tongava anareo fa deuxième partie za magnano intervention hely aminany momba secret ona mihinaka mahita raha zegny mbola agnaty historique ao zegny mbola azonareo vérifier fa mbola tsara mivoneko de nandeha mam'izany le lève de izy nagnazava le première partie igny une fois amin'izay zegny niditra atsika tamin'le deuxième partie atsika amin'le koa fa niditra tagnatin'le deuxième partie zegny hikoragna le secret ka rehefa mikoragna secret io sujet sensible amitsika diego fôtony atsika zegny olo fanatisme terroriste zany hoe zegny atsika zegny kofa soit zegny amin'ny agnaran'olo igny soit kanefa zegny le resaka teto hoe secret no resagna secret no resagna de za misy mikoragna akeniko hoe ino ino ma important io société io amin'ny tanàna secret secret-nao amin'ny tanànatsika diego de nagnino ma ireto tsika nazava zegny za de ino solution hoentitsika aminano siny sisa ary efa misy vidéo maromaro nataoko zegny mikoragna azoa ary sinamana fa natao ma zegny zay ndraiky raha lako igny nisy natao hoe ataotsika hoe tsy hoe nino fa raha be hely fomba ny débat edigny edy igny andafa ty raha tsy problème aby zy fa tsonareo koa zegny agnititra be aminany fa igny raha lako fo izy ary tsisy andra zegny ifonako aminany anaovako azafady aminany raha ohatra ka misy teny nataoko mety natafotony izy de anaovako fifonagna aminany eto hoe azafady raha tsy hoe no ianao amin'ny maha personne anao no am'le koragna nataoko zegny mety matafotony anao tsy hay ny anton'le raha ary tsy zegny objectif fa za kosa ny défendre le idée le hevitry zay hitako fa mety ho marigny ary anao koa ny défendre idénao ka noho zany raha lahy aza ndesigna hoe
atao hoe ratsy le izy aza andesiny hoe fa ingainy tsy tia za sy ny karazany zany ataony karazany tsy karazany ny hevitritsika fo mety tsy nitovy fa atsika piralafo atsika pidirana atsika mitady raha agnatsarahantsika tanànatsika io zegny raha essentiel raha la ke eto anao mety mbola mety mahita ty vidéo ty magnaraka hoe zaho tsy manana problème aminao natana hely fa hoe midéfendre ny idéko za karaha nataonao midéfendre idénao ke ifonako aminao raha ohatra ka nisy volana nataoko nisy fihetsiky nataoko tsy approprié taminao dia agnanaovako azafady zegny fa atsika ny hevitry fono miady fa tsy ny olombelo ary sorako indrindrandrindra zegny anareo mpagnaraka koa zegny mba ho mbanana zegny tolérance zegny hoe aha hevitro fotsiny ata ro tsy raha ndeha ifagnontry tsy agnino tsy agnino fa mba manana zegny koa zegny atsika zegny fahitana hoe raha be zegny merci beaucoup zegny hitanao raha mampikiky za Fabra mesa baka hitanao raha mampikiky za io volaniko hoe atsika tsy malio débat io tsy capacité tsy manana capacité ny débat atsika fotony zava baka tsaroanao tamin'nisy tam'Cool TV zay za koa tsy diso ya général ndraiky pasteur ndraiky général baka zava ya koa tena gn'azy afa vaky tombokondry teo fa vaky tombokondry teo ay ya mary général ary général igny izy nagnano tamin'ny pasteur Tsarame de mbola nagnano koa izy tamin'ny azo nagnaranga araiky navy candidat dion ya système baka misy stress général igny fanojery zala mamango ya koa tena gn'anzy volaniko io fa vaky tombokondry teo bon za donc hiala zokinaka fa amin'ny William mety tafiditra non de toute façon baka fa lavalava koa kabaro igny ialako tsigny amitsika jiaby tegna ialako tsigny marigny le débat naka fa ialako tsigny za koa miala tsigny karaha nataony zandry la Fabra teo hoe zay baka volaniko aminareo hoe tsy ampidirigny anareo magnamia tsigny ampidirigny anareo hors sujet zegny ne mampanahiragna amin'ity débat ty ireo tsy ampidirino aza la zay koa mba ty volana iny ma zay tsy ampidiriny tampoko robo koa ampidirinao ro fa ny live io ro mivolagna n'importe quoi manjary manahiragna ke eto afariko atsika jiaby atsika koa magnano débat mba magnanaova débat n'olo misy jery za tsy mivolagna anareo tsisy jery edy atsika koa vilagna anareo koragny atsika koa fa magnano sujet araiky igny tanatsika araiky igny ary le fanongonana agnaragna hoe fulany rakotra be jo mboty igny tsy hoe ke tsy fitiavagna le olo non tandrignesa le débat araha le débat io ne karaha balle de ping pong anao koa laboly igny tsy hainky nialambadiky anky anao fa ndeha nipy raketinao anao resy malaky baka ke ambesa laboly igny fa avy amy territoire anao io anao vao mamagny koa hoe alefa gauche raha ty fa alefa koa droite karaha zegny ane atao ny débat anao mitandregny anao mamaly karaha émetteur et récepteur zegny ny angatako amitsika magnano débat io na tsy amy débat zoky be zaraiky na amy débat ny rahalahy Kibondaba na amy débat ny Joakim na amy débat ny Zandry Fabra na amy débat njo atsika mitandregny atsika mamaly émetteur et récepteur zegny agnarany ke ialako tsigny amitsika jiaby tegna ialako tsigny fa mbola ho avy magnetsa be mbo hisy débat hafa ho ataotsika miaraka eto oka atsika hitandregny izaha hoe ino le sujet fa izy koa raha tsy mety azo contraire ka azy igny mety azy igny tsy mety zone lamba midokany ny tianao tsy voatery tiako ny marinao tsy voatery marina ka koa fa izy zegny za tegna ndray za tompony koa lany fagnary hoe direct ny vadiky le sujet asa nandeha io koa makoragna atsika jiaby zegny misaotra atsika zegny de vao zegny mbola agnanaovagna izy zegny magnano mbola magnana azafady amitsika jiaby mety choquer raha tsary nisy tamin'ity levy
levony Zokobe ty raha karaha igny fa bon io sisy hoe aza tsy mila mandeha am-po fa za moa zany fa fifonagna anakara ataoko tamin'izao hoe rahalako igny dia za tsy mahatonga alahelo aminany natana hely fa hoe raha ohatra kosa misy hoe nafihetsiky nafiteny nataoko tsy aminany mety natafitonga izy tonga de agnanaovako azafady aminany ary foniko aminany tsy magnino zegny fa ny hevitra tsy hitovizana fo io zany hoe zegny ny fomba fizavan'ny raha mety tsy mitovy ny fizavako raha fa ndre magnano zegny aza resegny ratsy fo le raha fa tsika ny rabe ny hevitry fo zegny tsy rabe fa atsika zao zegny objectiftsika jiaby ampatsara tanànatsika quel que soit anareo any misy hevitry tsara tsy voatery raha volaninay jiaby eto zegny hoe mariny tsy voatery raha volaninay jiaby eto hoe zegny hoe fa hevitry maro mifampitambatambatra ny rabe sy nama no agnatsaratsika tanànatsika io fa atsika zegny miala amin'ny raha mitondra raha ampo zegny zegny raha mila ianarantsika hoe tsy ampo magnano raha fa mamakafaka mandinika atsika sy ny karazany de bon atsika koa zegny afaka koa vita débat igny koa ok anao tamizegny karaha ty raha karakaraha zegny fa izy zegny atsika zegny miezaka magnatsara amin'ny hatsaragna zegny hitatsika igny misy lesoko zegny dia omanitsika izy amin'ny magnaraka zany hoe zegny mbo raha hagnano débriefing koa zegny miaraka amin'ny Zokobe hoe amin'ny magnaraka zegny le olo participe amin'ny débat nany tokony asa hoe annoncer-na lolo les sujets ndraiky les thèmes de vao amizay zegny participe aminany amizay zegny hoe za tia hagnano intervention amin'io de préparer io sujet io dia mezagna hoe anao telle partie anao miditra telle partie magnano karaha ty fôtony hevitritsika jiaby ay matakalavitry no mampandroso le firenentsika atsika za miambiny olo zegny atsika za miambiny rakoto ranodria fa io tanànatsika raha jiaby io zegny maraza miamby hoe mila miody mila magnano zegny hoe fa hoe atsika jiaby tsaraikaraika amy tany misy atsika agny amy sehatra misy atsika agny fa atsika mila mahay mifampitandregny mila mahay fa atsika miala fanatisme atsika miala fanompogna olo zegny fo raha arety mbola be amitsika hoe manompo olo hoe mila misy agnaranan'olo hoe mila tompo igny fa atsika koa zegny miala amizegny hoe ino anao babakin-dohanao io ino satria izy nambarako teo igny hoe ny fahaizana mety tsy hitovy satria io zagnahary magnamia le talenta zegny io le atao hoe talenta fa hoe ny raha kosa ny fahendrena io olo jiaby anagnady io ro razantsika taloha tagny malagasy razantsika taloha tagny ro tsisy raha haindro anagn'ino fa ro nanagna fahendrena ambody kakazo ro miresoudre problème-ny fiarahamoniny sy ny karazany satria le fahendrena nagnandro hoe ino tokony mety sy tsy mety ino tokony atao agnatin'ny raha ty karaha ty zegny le hevitritsika jiaby zegny mitambatra ary angatagna amitsika agny ny fagnovoagna boka amy tokantranotsika boka aminao le fagnovoagna fa tsy hoe boka amin'ny fanjakana ty fa raha ohatra ka anao zao atsika jiaby vogny nitondra agnatin'izegny fagnovoagna zegny ino raha mety vitako ino raha mety tokony voako amin'ny fiainako ino raha tokony aty mandeha i Madagasikara fa izy koa zegny atsika samby ikiraviravy tagna eto fa iamby ireo olo mitondra sy ny namany maty fo atsika ty fa tsisy raha androso io tanànatsika io ke eto fagnentagnana indrindra atao amitsika hoe ny tologno mbola mitohy satria atsika mila mandeha amin'ny fagnovoagna agnatin'ny fagnovoagna zegny izao anao atsika mila miova amile toetry ratsitsika regny mba hitondrasana amin'ny hatsaragna fa ndre magnano zay fo olombelogno koa tsika jiaby io mety amin'ny climatsika amy fanementsika fa atsika koa mehe mifamela ke za moa zegny rahalahy igny moa zegny tsy eto fa mety regny fo raha volako hoe mamela izy za de azafady indrindra aminareo nitangaraka ty raha ty dia azafady amin'ny Zokobe koa hoe somary nanjary karaha iny afara amin'ny levinany nefa tsy tagnatiny nefa zegny ajanontsika io efa tsy hitaritsika eto fa tsy karaha agnano karaha le député tsy haiko nino jusqu'à raha agnatin'ny tokantrano ako manjary amin'ny Facebook gauche droite atsika tsy hagnan'izay fa mba tokony hoe mifamela atsika tsy magnino aby zegny fa sambona amin'ny rabe tsy mitovitra merci beaucoup amitsika jiaby dia mbola magnentana atsika agny amin'ny fampandrosoagna ny tanànatsika angalahono raha misy joro atsika agnano zay raha mety vitatsika amin'ny sinamany sy namany Zokobe izy koa hitanao raha lahy volagna aminazy lavitra anakay za tsy managna problème andraiky azafady aminany ataoko mbazahako rabe nazy igny fazako message izy afatra anao zay ne mety regniny izy mitandregny fotony olo jiaby zao ne mikapite tsika regny no isorako anao Zandry Fabre niaraka teto atsika amy rahalahy ainga anio mba ho tsaratsara an'igny fitondrasana andesigny eto aleko volagna anao hoe mitodika amitsika jiaby mpagnano live zegny atsika na Zokobe na Fabre na Joakim na i Zanakariary na i Kibondaba alohany atsika hagnano live aleko le volagna Zandry Fabre to hoe publie tsika hoe zao ny sujet ny live hoe karaha io tsy hors sujet tsika tsy mangala ambadiky ny sujet hafa tsika fa de hoe fahaitsika fa
sujet any katakata-porofaka atsika mikorana katakata-porofaka. Isaorako atsika jiaby, mankasitraka atsika jiaby.